motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM e re ke no tša sebaka se ke go thomediše go le lekgausi mo ka beng o re theleditšeo le gona letšatšing le le botse letšatši le la bobedi la Khetha Day e le letšatši la 22 kgwedi ya Agostose ngwageng wa 2023 gomme ke go thomediša ka mokgwa o ebile ke go leboga gore ka gare ga di-radio ka moka tša Afrika Borwa tše wena o di tsebago le tšeo sa di tsebego ke mo ka wena wa kgetha rena jwale ka the number 1 community radio a ba re ntwe ke msare sena ka re frequency 96.3 FM ke mo ka wena ka fa wa re ge le senokene se bonolo fela ka re aha wario for rent to rely one a gomme ke go thomediša a lenanegong a le legolo lenanego a le lekoto la setutla la mpopota a lenanego ke pitšentše kgolo leo le tlago go wena go tloga ka mošupolo go fihla ka labone a ge e re e le ya senyane go fihla gona fale e reng a jale somepedi a gomme ge e le lentšo ke la morwa motšha ba re ngwana ga e bewa ga maubane ge ke le ka momoraga microphone ka fa ka nompitša fela ka kapa ya radio the pusha mena ka kapa ya radio the facilitator bao ba ntse bago o tla kwa ba re ka kapa we ka kapa man ba re wena wintota ka kapa ka re ya marege ya maqiniso ya mambala bathina sitayithe wena mina ngithi uthanda njani na a gomme ke no re ka ba ke gona o bulla sealemoya sa gago sa mmamoratwa a ke go thomediša ebile ke go amogela ge ka ba e sa le o dutse gona fa go 96.3 FM le nomela ka matho ka emiša letsogo la ka la go ša ka re tanke ga tee tanke ga bedi tanke a gararo a lenana go la sebelana nkolwasi ke a go leboga tebika a ba re letere ke heitši kwa ga ke kana from 6 to 9 o'clock opole gore ka gare ga lena go leo la sebelana nkolwasi re na le madireng a setšhaba gona fale a leo letle go wena ka lentšo a la blessing mangwane a ka nnete ke a tshepa gore di be di sa swe di be di re robo a re direng gapele ka moswane nke re kgorometšeng ntwe batho ba jeng monate wa sealemoya batho ba jeng monate wa wireless nna ke nna morwa motšha maubane ke kakapa ya radio a the pusher man kakapa ya radio the facilitator a re dutse fela metsotseng e tsheletšeng fela ka kapa go itšola go area senyane 6 minutes after the hour 9 o'clock a dumela go le le kgausi mo ka beng gore theleditšeo le gona a la bobeding le le botse la bobedi la Khetha Day a re sa le kgweding a ya a basadi a re a ikgaritlelela ka kapa a re a ikgaritlelela a gomme re tlo no dula re tšwela pele go emiša matsogo a rena a re le reta bomma go rena a batswadi ba rena bantedi a bomma go rena ba swara thipa ka bogaleng a bomma go rena a babelega baetapele bomma go rena a babelega a baetapele go tšwa di-organizationeng tše di fapaneng ka kapa ke bolla ka di-bishop ke bolla ka di-presidente ke bolla ka makhanselara ka kapa ke bolela ka a balaodi di-companyng tšeo di fapanego batho ba ka moka ga bona ka kapa ba lefaseng le ka baka a la kgodišo kapa pelego a le hlokomelo ya go tšwa a go bomme bomma go rena banteding gomme re tlo no dula re emiša matsogo a batswadi ba rena re re a re ya leboga basadi ka moka nna ke nna ka kapa radio ga ke tsebe selo ke ngwana yeso empa se ke se tsebago ke gore nna ke emiša letsogo la ka ke re basadi ka moka ke a leboga go se ne ngwana wo e leng gore o go emetše gore a go emišetše letsogo nna la ka šele ke a le emiša ke le kakapa bomma go rena ba fogohletša mathata diropeng
bomma go rena a bao ba kgonang go dula mathata ka di dula go se monate go le boima bomma go rena a ba belega bana ba godiša ka lerato ba fa tsela ya bophelo ngwana a no re a gola yena a re nna ga ke nyake go phela ka mokgo batswadi ba ka leng kgodišitšeng ka gona ngwana a teneella ka masogana ngwana a teneella ka makgarebe ngwana a teneella ka dihalamnga bana a ba teneella ka di rethefatše ka kapa bana ba tšwa ka malapeng ba ya go dula di-boyfriendeng le di-girlfriendeng bana ba tšwa ka gae ba ya go nyaka mešomo ba setlo ba sa bua ka gae bana ka kapa ba tlalanaga ba phela diterateng ba phela ka mokgwa ba ratago a batswadi ba rena bomma go rena ba kgotlelela mathata le maima a bomma go rena a ba kgotlelela mathata le maima ka gare a ga bophelo ba bohlologadi ka gare a ga bophelo a ba go hlalwa ke banna ka gare a ga bophelo ba go no re monna no tswa ka lapeng la gage mosadi a šala maketse a ye go dula ka lapeng la mosadi o mongwe mme a dula ka lapeng la gagwe a re ke tšerekano ke tlo hwela godimo ga kano yaka ka mo bogadi ba ka goba ka mo lapeng la ka ke tlo tswa ke le ka gare ga lepokisi ke lebeletše godimo mosadi a kry-a monna a botša monna gore ke ya go rata a mmelegela bana a moagela motse monna a tšea mosadi a mo fetoša punching bag monna a tšea mosadi a mo fetoša football ye a ka e ragang nako nngwe le ye nngwe monna a tšea mosadi a mo fetoša tšhepisi yeo e fedile go sukiri sena go mogola ka kapa bomma go rena a re a lerata a basadi a re a lerata lefase ka bophara kgwedi ye ke ya lena a re keteka le lena batswadi ba rena re a tseba gore re dula re le fošetša ka mehla re le bana ba lena empa ga le re lahlelele toulo batswadi ba rena le tšwela pele go re fepa ka lerato batswadi ba rena le tšwela pele go re support-a batswadi ba rena ga le lape gore bea dithapelong batswadi ba rena ga le lape gore sepelela dingaka gore re hwetše thušo batswadi ba rena ga le tšwafe go hlehla le dingaka le ba porofeta e le ge le nyakela bana ba lena bophelo batswadi ba rena a re a le rata a basadi a re a le hlompha ge o ka kry-a o le ngwana o sa hlomphe mmago ge o ka kry-a o le ntate o sa hlomphe mosadi o mongwe le o mongwe o sa gaphale gore na ke mmago kapa ke mosadi ya gago ntate tseba gore o lahlegile ntate o sefofu seo se nago le mahlo a bonago ke ka baka leo bibele e rego ba filwe mahlo a go bona empa ga ba bone bibele e reng ba file ditsebe tša go kwa empa ga ba kwe nna ke morwa motšhama ubane ka kapa ya radio re na le professor moremi farm a letšatšing le botse letšatši la bone
Score Hasimitla Hwetša tafela ya aluminium ka 449 rand go ba ladima wheelbarrow ka 499 rand fela ka 2099 o hwetša 2500 liters ya Africa water tank re etele gomme o boloke ka mphiwa fela wo etela go social media tša rena go hwetša tshedimošo ka botlalo latuma where you save and score. Right, motseletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM re dutse fela metsotsong e masomepedipedi fela go itšhola go area senyane nna ke le ka kapa radio ke sepela le professor Moremi ka fa tloutša ba roka batho re kopana ka gare ga marato ra kopana ka gare ga manyalo ra kopana ka gare ga di-relationship ra direlana diphošo tše dintšhi kudu tše e leng gore ba bangwe e ka ba banna e ka ba basadi kapa masogana kapa makgarebe ba te khwetša ba kwele bohloko kudu mo e leng gore go swarela motho e ba bothata kudu go bona prof nke ke go fe sebaka se ngwaneshu o tamiše motheletše go le kgauswi mo a re theleditše go a le gona a ke go tame malome ka kapa a ke dumediše batheeletši go lela kgausu mo ba lego gona ke bue ke dumediše ba ka mafateng a matelele magoši a gabo rena bokgošigadi ke dumediša ba ka difokeng ke dumediša mangaka a gabo rena ka moka setšo baruti ba porofeta ka moka re a letama ba ka magaeng dumelang ba gešo go lela kgausu ke dumediša batho ka moka ke sa šie motho ba gešo ka bogolo ka go fetafetana ke dumediša le molli wa rena wa letšatši wa lekgono ke re thobela re a leboga prof maduma lena a re amogetše ka diatla tše pedi tše borutho re na le tate mo prof wo e leng gore o walla ya tate o re ke diretše mosadi ya ka diphošo tše dintšhi kudu tše bohloko e fela diphošo tša ka ke a di bona ebile ke a di tseba ge mme a ka no ntshwarela ra boela ra aga lapa la rena ke ikokobeditše kudu pele ga mosadi ya ka pele ga lena le pele ga batheeletši ke kgopela mosadi ya ka tshwarelo ke sentše ya a ke tsebe gore pele mohlomongwe re ka ya ka mola go tate go ne le se mohlomongwe o ratago go se refafa ka morago ga molliwo wa le go fa lekgono a ile a ntšhela ka meogo ke ile ka tšea taba e ka bonna ka leka go e fa bagabo ka leka go bolela le mosadi wa gage ka fela ke ba fa nakonyana ke bua go bona ke ba fa nakonyana ke bua go bona mara ke ile ka lemoga gore mosadi wa molli wo a le go fa o go betše pelong jwale ka re no ka ge mogala bo a gapeletša go nyaka thušo e re mo dumelele a tle re tle re kwe gore yena o dirile eng mogatšage jwale molli wa rena ga se a gana o tlile re lekile go ikgomagantšha goba go bolela le mma go boima go bolela le yena mo mara o dumetše gore o tla thietša o tla fetola mo go nyakegang gona ka lebaka la gore ge re ka bolela le o motee re ka fetša re tšea lehlakuri le e leng gore ke la phoso
Mogalabešu o re banna ke kgopela tshwarelo re swanetse go kwa gore o kgopela tshwarelo ya eng o rile eng mogatšage matšatšing a bolekgono re na le bothata basadi ba gabo rena ba bolawa ba bethwa ba tlaišega ba sutliwa re nyaka go kwa gore molli wa rena wa letšatši ke tshwarelo ya eng ya e kgopela go mogatša wa gage o mo rile eng ke taba kgolo prof re a leboga e re ke tšee tate ke monametse sefala a tšee sebaka se atamiše motheletše kgole le kgausi mo a re theleditše go a le gona tate sebaka ke sa lena ke a leboga thobela ke dumediša batheeletši ka moka khutlo tše nne tša lefase mo batheeleditšeng ba le gona ke dumediše professor Moremi ke dumediše malome ka kapa ke a leboga wa rra o ne le sello go wena mo o kgopelago thušo ebile o dumago ka re mosadi ya gago ka diphošo ka moka ka tšona tše o mo diretše go tšona a ka go swarela ke a rereša thobela ke nnete lenyalane le mme re nyalane lenyalane ka lenyalo la mohuta mang re nyalane ka lenyalo la gore dirile white wedding o le dirile white wedding le ne bana ba kae ba bararo le ne bana ba bararo le be le dula ka lena kapa le dula ka lena re be re dula ka gae re emetse go tla go ya ka ga rena jwale diphošo tše di diregile go di diragala le dutše ka ga geno thobela le mošala lapeng aowa o ya mongaka e re ke no tšea sebaka se nke ke go adime sona metsotswana ye e sa fedišego pelo nke o re hlalosetše ditiragalo tše o di dirilego tše o naganang gore ke tšona tše di ngadišitšego mosadi ya gago ebile di dirago gore a setho a sa nyaka go bona le ka leitlho o mo dirile eng re hlalosetše papa ke a leboga go bile le ditaba tše dintšhi tše e leng gore re dirane nna le mosadi aka ya mathomo nka bolela gore be ke mo tlaiša ke ya kua le kua ka bakeng la magarebe a mangwe and then a feleletša founder out gore ke šalane le magarebe morago then be ke le godimo ga kereke ge ke le mo godimo ga kereke ge kereke ba re a tšwa re ya kae ka kereke a dula a re nna ke ya bannyaneng ko kerekeng a ke sa ya kerekeng ke ya bannyaneng then ka re ke mokgotsofatše ka tlogela kereke ge ke tlogela kereke ya ba gore go ba le tše ding tše e leng gore ke gahlana le tšona e ke ne le yena ka go swana le ke ya ka kamoreng bjale ge re le ka kamoreng be go sa swane le ge re le ka dining room ka dining room be go le kaone go le mo go bose re ne le bana ba rena ge re tlo ya ka kamoreng ke nna le yena then go ba taba gore ge ke thoma ke re ke iša letsogo o ganana le tabeo nampile nna ka re ka gore wa gana a ke se ke ka mo gapeletša ka tšwa nna ka go bona ba bangwe ge ke ya go bona ba bangwe ke gopola ka ngwago mongwe ke molaetše ka re nna ke sa ya lebenkeleng le le mo kgausi la go rekiša bodila ka re ge ke tšwa ka tsena phatšhisi ka subelela tseleng tše ding ka lebantšha nageng ye nngwe go tloga moo gae go ya nageng yeo ke 2 hours o tsamaya ka maoto ke tsamaile 2 hours yeo go ya ka maoto kganeng yena o ka mo morago ga ka nna be ke sa mmone ke sa tšeme ke lebelela morago ka gore be e le bošego ge ke fihla ka motseng o be ke ya ka gona ka kokota ba mpulela ka tsena ba tswalela go a feta 5 minutes ge go feta 5 minutes go a kokota motho ke botšiša o ke ne le yena ke re o ne le moeng na a re aowa ke ne moeng ka re gona bulela o re kgone go kwa gore ke mang o tlile go riang ga bula mola ka kwa lentšu le re ke kgopela motho a tseneng ka mo ka kwa lentšu le gore le ke la mosadi ya ka le ndane ka emelela ka ya mola mojako ka botša ola ka re ke kgopela gore ke tsamaye le mosadi wa ka wena šala ka mogageno ra tsamaya mo tseleng be re sa bolele re boletše re tsena ka gae then go a diega gore
ke felletse ke ya thwasong ge ke le thwasong ba re file melao ka thwasong ke re ya mogetše then ra go ba lo mong gape garebe e leng gore ke ipotsa gore o re tlo tsamaiša nako ya thaso gore ke ra ja ke bodutu e ba yena ntlhokomelang ka go apea ka go ntlhatswetša ka re dilo tšeo be di mpalela ke swara boima ka tšona nambile o a mo thwasong be ke mo adima founu a ka gantšhi le gantšhi a founela batswadi ba gage gae a fetša a tšea difounu tša mosadi a ka mo founung yaka a di tšea a mo ngwalela message a morela a re yena o ntshwere gabotse mo thwasong o kgopela go ba mosadi wa bobedi a fetša a tlogela message o go a boa ba le taba gore swantse a sende snepe a senda snepe re be re tšwele re ile go ipsina mo re ipsinang gona then a kgatha snepe nna ke sa tsebe ebile ke se aware ya gore o kgathile snepe a boa gape ka sona snepe sela se sendela mosadi ya ka gape ke ntho e leng gore e kwatišitše mosadi ya ka e mo kwešiše bohloko o na le ngwana ko ntle a ke ne le ngwana ka ntle ge le kgarebe le la kua thwasong o be o ratana le lona le le ka gare ga thwaso le be le kopanela mapai awa like yona nako e ke reng o sendile snepe e be le nako e leng gore be re swantse re tle re kopanele mapai le be le kae mo le be go le iketlile kobela ya lena e sa tsebe re be re le Hammanskraal wa re reša ge o re ga senke wa kopanela mapai le lethwasana le ke a rereša le sepetše maikemišetšo a lena e le go ya go tipsina le tipsinne awa molato ke ge like be re ile košeng then ke nako e le gore nako ya koša e fedile senamelwa sa rena se ya tsamaya mapele wa rra le be le le košeng koša e bina and then nako ye wena o e hweditšego le le kgarebe le la lethwasana gore le ye go tipsina e be e le nako ye feng e be e le break goba e be e le nako ya eng cause ke kwa o re le distepile ke ge transport e swanetše e nametše batho ka moka e boele morago be re boetse break nako ya go batamela go ya go tšhaiša e fihla le kgarebe le šutile senepe sa mohuta mang le be le apere diaparo tša bothwasane le be le dia eng mo senepeng re be re le godimo ga ditladimolongwana ka diaparo tša mathwasana re be re di tlhobotše re di beetse kua thoko o ya then morago ga go tla go kwa gore transport ya rena e ya tsamaya ke ge re tlogela tše be swantse re di die ra apara ra tsamaya ke kwele o re o nnepile senepe o sa tsebe o sa mmone wa rra ge batho ba tlana a senke o bona letsogo le swere founu le o tlologa motho a šuta aowa senke ke le bona ga se wa bona ke kwele o re go ne le mo o ileng wa tsena gona o sepela le kgarebe tsoko mosadi ya gago o go bone jwang ke distance e ka kang go tloga ga geno go ya ga bolekgarebe le bone lona ke 2 hours go tloga gae go ya ga bokgarebe leo 2 hours and then mosadi ya gago go bone jwang go tsena kwa ga bolekgarebe lela o beantšhetse morago o tšwele go ra re o tšwele le nna gating wena o be o sepela ka eng ka maoto 2 hours mosadi ya gago go šala morago tekano ya 2 hours o be a tseba gore wa ratana o ba no di naganela a sa tsebe o tsebile ka moraga gore go diagaleng gore wena o tsenetse maratwana ka thoko go bile phone call e le gore like e ke swantse ke arabe phone be ke tšwela ka ntle ke tloga gausi le
ge nka go butša potsišo papa ka re mosadi ya gago o be ya go tlaiša aowa o ba sa ntlaiša mosadi ya gago o be ya go hlokomedi jwale ka mosadi ya gago o be a ntlhokometše jwale ka mosadi wa tla go ba bothata ba gore tlaišo e leng gore ba ntlaiša ka yona ke ge ke thoma ke kgopela jaaka ka moreng ebile pele wena o thoma go tsenela maratwana ka thoko goba o thomile go go tima ge a fetša go find out ka maratwana a gago ga a fetša go find out ka mantšu a mangwe e ra gore wena ke wena o phušitšeng mosadi gore a go timedi go ara nka no bolela so aowa papa ka dumelelana le yona ke kgopela re le arabeng straight lena ka ditiro tša lena le kgonne go phuša mosadi wa lena gore a le gateleng dikobo jwale nkane ge le fetša ka baka la ditiro tša lena le fetša go mo dira gore a le gateleng dikobo sebakeng sa gore le kgopeleng tshwarelo le re ke bone a ntima mapai ka kgona ka ya ka ntle ka go ipsina ka ntle wa bona gore wena you are the cause ya gore o palle ke go kry-a ditshwanelo tša gago jwale ka ntate ge mme a gana sebakeng sa gore o rapele mosadi o khuname ka matolo o be o tlogele ditiro tša gago o sa mo kgantšhetša gape matla a go kgona go kgopela marato ka ntle ebile wa tšwa wa sepela gore a bone gore tše o ntimang tšona ke sane matla gore nka di hwetša ko ntle diposo tša gago wa di bona papa ke di bona dilo tše ka moka ga tšona ge o be o di dira mosadi wa gago bana ba gago ba be ba le kae ba be ba le gona ba bona dilo tše ka moka ga tšona gore tšatši le leng tate a roba le ka gae bana ba gago ba ne mengwege mekae gone jale wa mathomo o na le 13 years wa bobedi o na le 11 wa boraro o na le 7 since o nyetše mosadi ya gago ke eng ntwe o ka e bjang tafoleng ye o ka re botšang yona gore mosadi ya gago o ile a go šitela ka ye le ye le ye diphošo tša mosadi ya gago tše a go diretšeng tšona ka gare ga lenyalo la lena tšona nka no bala gore a di gona a se nka ntirela phošo so ye ke feleletše ke go tsena ganong ye e leng gore like lo tše a ileng a ntira tšona before ke tlo feleletša ke ya ka ntle re ile ra baka tšhelete ge re baka tšhelete ke re mo go yena ke re ao tšhelete ki a kere o swantse gore ke dilo tša ka mogae tše re tlo di jang a re e tliše mo ke e sware and then ke tla go fa yona ge e le gore wa e nyaka o tla no e nyaka mara go ne motho e leng gore yena a ka no nthekela dijo tšeo ka mo tlogela ka re no gona e sware a tsamaya ya mmabologolo go a go reka dijo ga le ko a reka dijo tša tlileng le tšona a di a lekana le tšhelete nna ke mo fileng yona ka botšiša ka re ganeng mo go tsamaegang a re nna ke tlogele go šala ditaba tša gage morago ra ngangišana ka tabe go fitlhelela bjale mo e leng gore o tlo mpotša ge e le gore nna a se nna monna ke ge ke tlo tlala ke pelo ka mmetha then ge ke mmetha mola a plaka metse be ke tseba gore ga a plaka metse o hlapiša bana ngwana o monnyano ge ntša le busy ka metsale o kukile metsale ka ketlele ka bona letsogo le ya ka morago kore a ntšhela ka metsale ka kgona go taka metsale a tšhela letsogo le then ga a tšhela letsogo ya ba gore a ke sa ba le maatla ebile ka tšwa ka mo kamoreng ka go robala ka kamoreng ye nngwe go a tla go a fihla mo e leng gore go tla bagešo ge bagešo ba fihla ba re kgalema ya ba gore ge ba etšwa ba tsamaya ba boela ka malapeng a bona polelo a mpoditšeng yona a re bo nagana gore batho ba le ba tlo ntirang o nagana gore nna ke nna
o boletse lentšu le leng a ke tse gore ke le bolele mo moyeng a re ke nna setlaela a se nna setlaela nna a gone motho wa nna a ka tlang a ntshekiša ba geno ba biditše ke mang be ba biditše ke nna ka Frugo ya gona o ka moraga gore a go nyaka go tšhela ka metse le dula le mang ka mogae nka no re be re dula re nnoši ka gore batswadi ba hlokofetše bana ba gešo ba makgweng re be re dula re nnoši le ile la bitša ba gabo ka moraga gore le bitše ba geno ka di 26 tša November ngwaga go feta ba biditšwe ge ba bitšwa ba biditšwe ka di 26 tša November go tlile ba gae fela ndane ba gae mo meetinging ba bolela gore a re se ke ra bolela ba bo mosadi ba se gona a re boleleng ba le gona a re postponeng letšatši re ba bitše ka letšatši le lengwe ba bolela gore ba tla ba bitša ka di 5 tša December ka di 5 tša December ba tlile so nna ke seng kaya ka baka la gore be swantse ba ntate mo ke leng gona thwasong be swantse ba ntatile moo so ka phaso 1 mo mosegareng ya ba gore nna ke thoma go nagana gore a ke ye košeng ka baka la gore a gonne motho a tlang ndane ka tsamaya ka ya košeng ge ke le košeng goba mohlomong ke sa le tseleng ya go ya košeng ba šala ba tsena ge ba tsena ba boela kua morago wa re aowa motho o ile košeng tlhaloso ba botša gore motho o tsamaile o ile košeng ka 1 o ba le emetše mosegare ka moka bona ba no re o ile košeng gore ba tseba re košeng go iwa Frugo ba tšea taba gore ke ile Frugo košeng ke tšhabile ditaba tšela tša molato ola wa ka pele o ya košeng ka 1 o paletše ke eng ke gore o tšhekane le bona gore ba tla kgolega kakang wena o naganne gore go ya košeng go feta go lokiša mathata a lapa la gago a ka nagana go ya košeng go feta mathata jwale nkane o kgethile go ya košeng dane o dule o emele ba yeng gore le tle lokiše mathata a lapa la lena ke be ke se ne ya go ka bolela le bona why o sa ema papa and then o lofe go ya košeng ke ya ke kgakanego e bileng gona ke a leboga prof ke feditše kgoši ya ka ke tsebe gore go na le se le ratago go se thalathala mo go yena ke kgopela o nompha founu la ganyane mogala boa gešuo ke tlo go botša ditaba malome kaka ya ga itšedi le gona o a rereša tšea di bolelang di feleletše o bolela nnete tate Modimo a gona selo sa nnete sa se boletšeng next ga a bolele nnete ga o dile nnete total e re ke go botša magato a nna ke ileng ka tšea la mathomo ke mo kgalemile ga ntšhi a ke tse gore ke ga kae ke mo kgalemile ga ntšhi ke go kgalemile ga kae molli a leng kgalemile ga ntšhi ke mo kgadile ga ntšhi seng go bapala malome kaka ke le mosadi ya ke na le sekete sa go tsamaya mo tseleng tekana 2 hours ka mo go šetse motho mo re tsatseng motho o ya kae e no se kgonagale ka ke a bolele dinnete gore ke biditše dinnetšhini ke bitša bagabo ga kae ya ka boa ka mo direla protection order ya ramogolo a ya wa cancel protection order a ya remove ya metsi a bolelang ka ona e le Frugo ke betse bana metsi a go tlhapa ba ba ya sekolong ba tsena ka gae e le Frugo ka re ke mmotšiša ke re o tswa kae Eastern Thara a nkarabe ka nako ke sa tswa go boloka nana ke silage a ja metsi a nkgapetša ka ona ka mageleng same time ka ja beke ka tsamaya ka gae ga e ba re ge ba mputša re and then ka mabago go direga jang ka tšhaba go ba botša nnete ke sena ke letlholo between yena le ba gae ka ba mmolelela maaka ka ke tšhitšitše ketleng e be e le morakeng ke phela ke le metsi a ntšhela ka mo morago
ke bo decent gore ga a tlhakane le ba ka gae ba ska ba ba le tlhomo ga ra gona and check ka moka tse eden a ndira tsone a tsanga ka fetiša melaetša gae ke be ke llela go mmane wa a go jitseng botatagwe ke a metlheng kgopola mo ke ke phela ke llela mo go yena a re ga ba tšhia sa tse go mogala until a re ba šale morago a mpotsa ga e le gore nna a kanyana ke yena ke nnete ke tatagwe so o a nyetseng o tlhokofetse so ke mo šuteletše a enjoy life a tswele pele banyana ba a beng a hela di-sex le bona a nšutela difoto ke kwele ge ke boledišana le wena Maloba Kgaetšedi o mpotša gore go ile go a tšea mengwaga e mebedi ka moka go pala go tsenela kobo e tee gare ga gago le yena mara yena a le gare ka montle a fepa makgarebe go jwale 2.5 2.5 years yeah 2.5 a dirisa tseng ka mora e 1 na le wa rereša molli awa ye nna ke tsebe eo nna ke tseba ile gore be ke tsena le yena ka mora ge ke thoma ke re ke a swara a gafa letsogo a gafa letsogo buang so a ke re mosadi o ka seno moswara o swanetse gore pele o swara mosadi o mmolediše o ka seno o swara mosadi wa no re ko go swere wa re o gafile letsogo no pele re thobalano a se ntho e leng gore santse re no kuka o ka re kuka ketlele re e biela ko re a boledišana mosadi a kgona go tseba gore buale ke nako ya gore re tsene le thobalano jwale wena o bone o bea letsogo a le gafa bo sa mmolediša re be re bolela aga dane ge re bolela mantšu a ba mpotša ona ba mpotša ge e le gore yena o lapile dane ke gore ke sa mo felele pelo ke tseba gore go lapa go ne le gore o khutše ka gore mo mpeteng o tlo kgona go khutša wa rereša Kgaetšedi a bolele nnete ntho ntate Morena ga a bolele nnete a bolele nnete and a ke tlo letlo moaga jang a sa le botse dinnete santse a re botse nnete re kgone go moaga ene ke nyaka go lokiša ye nngweši mogala bo ke mogadile gantšhi kudu nna ene le kgolle santse yena a tlampotse nnete ya gore le kgolle wa rereša o tlo nkwa a ile a palela ko go nkwa ke mogadile makga a mantši so o swanetse go ba le ntlha e nngwe ya go tla go mpontšha gore ke eng se sa lekgono se tla riang gore a re ga a ntshepiša gore ke nnete ke tlo ria ke tshepe go feta tšela ileng a ntshepiša tsone ke kona bolela ntlha ye nngwe ši ya gore lena le khisane rena re le kua košeng re bina lena la sepelala ya go khisana mara la khisana le tlobotse gane khisi ya tlobolelwa ntate Morena ba tshwana ba le mo mpete ba le ka gare ga dijubete be ba le mo mpeteng ba le ka gare ga dijubete e sware gona mo papa mo karolwaneng ye o hlalositše gore lebe le košeng nna ka tlaba ke gore kganeng ge o eme le motho wa gago le khisana kganeng matsogo a swa a khabare o paletse ko go bona letsogo le go tšea phone senepe se mosadi wa gago a se bolelang o re lebe le godimo ga mpete wena o re lebe le košeng kgane košeng le ya ka mepete papa aowa re ka mepete jwale sa mpeteng ke se sefe be re se mpeteng a ka kgona go romela sona mmao ge ka ba o na sona senepe seo prof le ka ba le sona mama senepe ke na le sona mara e na re problem se ka kwa Facebook and ke sa berekisa Facebook o mang mo Facebook na se le ka Facebook o tla ntšha leina re tla go founela ka morago o tlo re fe leina la gago papa ke nyaka go lemoša papa ntongwe re a bereka mo a kere ya ene re nyaka and then nnete re berekang go ne le batho ba ntšhi kudu ba nkebeng re ba beile mo o dutšeng gona re ba thuša re kgopela gore o re fe ditaba tša ka gare ga letsogo a re go tshepe mara se mosadi ya gago a se bolang ga a ka tla re bontšha senepe se sa mo mpeteng o tlo se arabela ka goreng papa ge a ka se ntšha re bontšha sona gape re tlo senyaka re ya senyaka gonywele ke letša koša re ya ko senepeng ge re ka se hwetša o tlo se arabela ka goreng senepe seo ke tla araba go a le ka mokgwa e leng gore le se hweditše ka gona wa gana gore ga se gona go ba gona se gona sampeteng gore sa košeng sampeteng re a leboga ore a go sa le bohlokwa wa re di Facebook prof ke nyaka go kwešiša ye ge re ya košeng re yela go bina
ge re fetša go bina re tsena ka ntlong re nwa metsi ge re tloga go nwa metsi re boela košeng re ya bina ge re fetša mo re nwa metsi ge re fetša mo re ya tšhaiša re ya gae ke nyaka go lemoša batho se sengwe malome ka kapa wa bona go thwasiša banna le basadi ke bothata go thwasiša monna o e lego gore o tlogetše mosadi gae a se papadi mara nna o ke mogadile gantši ke o mogolo mo go nna mara kgale ke mmea fase nkebe ke le o mongwe ke le ngaka nkebe ke morakile kgale ke mmotsa ke re mona 1 2 3 a e dirile alright a re tlogene ke nyaka ye ya gore lena wena o khathile senepe košeng wa hlobola diaparo tša badimo wa di biela thoko ke nyaka go tseba gore na ke sie bele uang ye nyakang go hlobolelwa ko mofe a ke go tsena ganong o a kisi ya soki ko o ke thwasang le yena hane lena kua le tlosela lena a la tla go thwasa lena le tlosela a tseba malome ka kapa ke nyaka go lemoša ntong moši mosadi wo re bolela le yena ke nagana gore a gone mosadi wa ka kgona monno ntle le mosadi monno ga a šala ba mo tliša seemo sa gage be se sa kgahle mara mosadi wo o ile a kgwatelela a swara thipa ka bogaleng a ke mo emelele le yena wa tseba ene le lebaka la gore le kgolle a monyake o kgona go bona gore a gone mosadi o mongwe o e leng gore a ka kgona go kgotlelela tše o e lego gore o be a di kgotleletse jale nna ke nyaka molia mphetiše mo o bona re ka feta mo gore na wo e lego gore kua metšeka kua dikhisi wa e lebe le hlobotše metšeka gore le khisane lebe le hloboletše metšeka ka ra le apare metšeka mo melomong e be re le tseleng ya go a go robala mogala ba gešo bona go nyaka nnete go nyaka thušo bolela nnete bona le be le tseleng ya go a go robala lena ge le saya le tsama le hlobotše lena le saya e no se kgonagale man e bie gabotse e no se kgona re ka se re ya go robalana ra hlobola tseleng a na tseleng a gone batho gape ge re ya go robalana re hlobola mo re fihla go go ra thoma tše re di thomang ene wa bona mosadi wa swarela maro swarela monna go mmotša nnete ntwa e rileng ke phošo ya mathomo phošo e kgolo ene ye nngwe gape ke tlong go mmotša yona shi motho ga a tsena thwasong re mmeela molao pele ga batswadi ba gage a rie diphoso re mmitše re mokgaleme a rie diphoso re mmitše re mokgaleme a ba feleletša bona ra bala go nento ba e bolelang e re nna ke tsamaye ke teketle mo ke teketlang gona mo teketlang wa bonwa potšišo ke gore senepe se tlile buang mola e le gore lena le ba babedi le tseba e le gore lena le o ria tšeo le di riang a re fetiše ke a ekwa gore go bela boima gore o e arabe ke nyaka go kwešiša mo molli wa gešo gore wena o wa dumela gore mokgekolo wa gene o ile a kry-a video ka gare ga founu wa gago video e be ile video goba ke sona senepe seo mama ne ile photo alright o mmethile ga kae mosadi wa gago ke gantšinyana o mmethela eng re be re no baka lo tše e leng gore a di agiše ke na le nneta gore o dutse le nna ka kua gae nako e telele o ile a bona ke batha mosadi awa why ke sa mmete ke be ke bona gore a le šitelane gore a gore ka mogo ditšhitišo di ka gare ga manyalo ka moka go na le tsela ya go lokiša lenyalo ga se letsogo ke la go berekela mosadi a je letsogo ke la go kuka mosadi wa gago o mo reta matsogo a ke a go bereka tše dingwe ntle le go iša mosadi wa gago letsogo sa le nna ke bele go sanka ka iša mosadi letsogo
lebaka ke gore basadi ke bomma gorena ba re belegela bana ba re godišetša bana ba re godišetša malapa ge wena o betha motho e leng gore o go belegela ngwana a na gore o sa ikwa strateng go ne matla wa go lwa le ba e le go gore ke dithaka kua o re ile bošaedi bo bogolo o ka se bethe mosadi gantši mosadi ga a ne phoso mmitše mme fase o mmontšhe diphoso tša gage ene ntongwe gape e santseng o itseba ka gare ga lenyalo o swanetse gore go tsena o tsebe gore go na le di-challenge ene challenge engwe le ngwe santse o e solve ntle le go iša motho letsogo ene wa tseba gore go betha motho gore ke molato wa tseba gore go betha motho o ka swaro so potšišo ya mafelloši mosadi o ne mabadi a makae ya gago a ne lebadi wa rereša mama o re go dirang o re wena ga a ne lebadi la gago lebadi lona ke na la o ne la metsi fela alright mapele metse a go tšhetšeng ka ona ke e be e le metse a go bela wena ga senke o ne motšhena ka metse aowa papa go ne le mo o bolelang gore mme o ile a plaka ketlele ga a re wa go tšhela wa daka metse nkane o sa re botša gore wena o ile wa motšhela ka ketlela ya metsi a go bela a senke ke motšhela ka ketlela metsi a go bela o motšhetše ka metsi a mohutamang a senke ke motšhela ka metsi alright prof e leng gore e gona like nna ke ne lebadi la gona yena a ne lebadi la gona ge le ka yona nako ya meeting wa o bo swere ka gae wa batswadi nna ke ile swantse ke bolele gore a re bontšhe lebadi le nna a le bolelang la metsi a go bela then nna ke ba bontšhitše ala ka lebadi yena a senke a ba bontšha lebadi le nna ke motšhetšeng ka metsi a go bela le yena ba go betha mosadi a senke a mpetha lebadi le go ntšhitše buang a sa go bete ke la metsi a go bela o metsi a le tšhetše bobedi ga lena nna ba a tšhetše nna a senke ke motšhela ka metsi o a rereša mama ntate more motho a le botse nnete ane a tse le tlo mo thuša jwang a sa bolele nnete o le batho ba bana ka thuše serious ka nako ntšha papadi mama je lena le lebadi mo mmeleng wa lena la monna o a le tšhetše ka metsi ke re o ntšhetše ka metsi ka morago ke le ka ba ka ya le tleliniking ka ba le dibandiše ka mo kokotlong la ba le dibandiše ka mo kokotlong bana ba lena ba kae bye a o ne le bona mo leng ke na le o monyana o a ka se gopole tiragalo yeo ne nna ke nyako botšiša mollo wa rena ka lebaka la gore a ke re buela mogala wa gešo wena bone mosadi ka kua thosong a re yena e ka ba mosadi wa bobedi o ka yena gone buale nka bolela maaka ke tsebe gore o kae ga o tsebe gore o kae gore ntate moremi o na le mosadi ka mo lapeng wa gago o tše founu ya gago le robetse somompeteng o founile nyatso ya gago mo pele ga mosadi ya gago ge a be a founa o boletše le mme wowe metsotso e mekae ba bolela ka eng ba boletše about maybe 30 minutes ba bolela ka eng ba tša marato ekwa abuti tabašiwe nke o te phetolele rekwe yeo ga ke tseba ga senke ke idia pele ga modimo a senke ke idia ga senke le dira prof alright mosadi wo wa bobedi wo o kae a ke re yena o ile e tla ba mosadi wa bobedi ge mmamogolo a se gona yena a ikgetha gore yena ke mosadi wa bobedi a kgetha ko wena yena wa ikgethela ebile yena go swara ga botse ebile yena o hlatswa aparo tša gago ene wena go e tla thwasong o tlišitše ke mosadi ya gago le ba geno o yena wo ke mosadi wa bobedi o nna re sa motsebe o kae gone jwale ga ke tsebe gore o kae wena le yena le palelane ge le tla kae ke ile ge ke tlo go kwešiša go kwa taba ya gore like be ke ile gae ke tšere washene gore ba e go hlatswiwa then ka fihla ka kry-a mosadi ya ka kgora mo gaufi le toilet then ka fihla go yena ka mo dumediša a se ntumele ka mo dumediša gape a se ntumele ka jika ka tsamaya ka šala ke ngwana ka morago ge ke šala ke ngwana morago re tsena ka ntlong ra dula fase about 5 minutes ke ge a tsena ka mo ntlong
ga tsena ka ntlong a bitša ngwana ba ya ka kamoreng nampile ka emelela ka ba šala morago ke fihla ka mo dumediša a ntumela ka re ke kgopela o ntlhatswetše washene ke tlile le washene a re ya go botša motho a mmitša ka leina ka be ka tšhoga gane bjale o mo tsebela kae motho ke ge a tlo ntšhetša founu e ngwadile message ntane kua mafelelo e ngwadile leina la gage motho le di-number phone tše tša go bontšha gore ke di sendile message ke ne le tšona ke a di tseba ga jwale ge re bolela so motho o ka ya ga a ne le monna gage ke nagana gore o ne le yena wena la gago lenyalo le kae la ka le senyegile ke rata go lemoša batheeletši babogedi gore ba swanetše go fela ba tseba gore malapa a bona a tlo thubega ka lebaka la batho ba ba tshepišago maaka ye nngwe ye shi goreng wena o ile wa tshela molao wa thwaso ke be ke sa kwešiše gore ke eng ntho e ndiang gore ke tsene dilong tše so professor mo o bolela gore o go kgalemile gantši ebile ka be ka kwa o dumela le wena ge e ka ba mohlomongwe o be o fahlilwe ka morago ga dikgalemo tše ba beng ba go fa tšona o be o sa gakanega go tšwela pele be le kgakanego oya go ne mo mosadi ya geno a bolelang gore o ntšhitše mantšo a gore wena ga se wa monyala jwale ka mosadi ya gago o nyetše ke tatago jwale wo a monyetšeng o hlokofetše o be o bolediša keng mantšo a senke a bolela ke nna mantšo ao ga senka bolela ke lena prof ke kgopela go botšiša mo gore ana wena o bo o gapeletša ke eng gore o be le marato ka gare ga thwaso mola o tlile o tletše tšeo di tletšeng gore o tlo fetse ka tšona o ye go thuša bana ba gago wena bo o gapeletša ke eng se mosadi o ba sa go thuše ka sona ntle le thobalano gobane ka gare ga thwaso thobalano ga e gona ga e dumelelege ebile no se nyakege le khisi ga e gona ebile ga e dumelelege ebile no se nyakege se be se nkgapeletša e be ile taba gore a ke kgone go hlatswa wampana nna ke ile thwasong ke ne 15 years ka fihla thwasong ka bona se batho ba se dirang ka ithuta sona gobane thwasong ga ka ya le mme ga ka ya le mosadi ga ka ya le ngwaneshu ke ile ke nnoši so wena o ra gore gare ga matsogo a gago go kgona go kuka mosadi o mmetha ka palela ko go hlatswa washene ya gago ke bolela nnete mo go be ke ra gore jwale okay go mbuela ga gona o hlatswetša ke ma ke bana ba ka next door ba hlatswetša wena gore ra wa ikemišetša go thuta go hlatswa gape go ne dilo tše dingwe molli ya gešo santse o di tsebe gore ge ke le so a se phošo go nna gore ke hlatswe diaparo tšaka mosadi ya ka a le gona ke mothuše bana ba ba ka mo next door ge ba go hlatswetša mongaka le ya ba patela ke phela ka moo le bona ka mehle le mehle ke dula gona ka moo ke ya ka gae ka mo mosegareng ka nako ke bonang gore santse ke die se seng ka gae and then ge ba thoma ba ntšha motšhene ba re ba hlatswa ke re kgopela ke nape ke tlele tšaka tše tharonyana ntane le ntlhatswetšeng tšona ge o re o phela ka mola le go ja o ja ka mola go ja ke ja ka gae go apea le ate ka pela no be le palela ko go hlatswa ga go ne le kgarebe le ratanang le lona ka mola ka baka la gore ke kwa le re lebaka la gore le tsene le tša marato ko gore le be le palela ko go te hlatswetša gomme le be le swantse le kry-e motho a ka le hlatswetšang gore a le hlatswetše ke gore le swantse le ratane le yena ke mango ka mola baagišane ka mola le ratanang le yena wa le hlatswetšang wa šena awa ga ona eno ba lerato le ba ileng ba rata ka lona le hlompho e ba re hlomphileng ka yona le rena re ibušeditše go bona gape wena o ba direla eng ka mola next door sentse le bona ba go thuša ka washene thušo ye nngwe le nngwe ba kgopelang gore ke ba thuše yona wa tseba nna ke nyaka go tseba eng ke nyaka go tseba gore molluo wa rena wa lehono
ga re ga basadi ba wena o tshwenya mosadi ya gago ka bona ke eng se leng gore mosadi wa gago ba phala ka sona se se go riang gore o gapeletse gore o no nyaka yena a se gona mosadi o go shisha putswa ka ga botse gare ga dinyatsi tše o bileng natso gare ga dinyatsi tše ke eng se mosadi wa gago a phalang dinyatsi tše ka sona se riago gore wena o nyake go boela go yena mola mohlomongwe ba le gona kapa mohlomongwe o ile wa ba le bona mo o ka kgona go nore le ga a sepetša a sepele nna ke tla topa o mongwe ka mo replace ga go ne se e leng gore o ba phala ka sona kwešiša potšišo yaka ke re ka gare ga dinyatsi tše wena o bile le tsona o tshwenya mosadi wa gago o phala nyatsi tše ka eng se se riago gore wena o tlogele nyatsi tše le kgono o nyake go boela go mosadi wa gago sa mathomo ga ke ba le gore ke lerato le ke tsebang gore o ne le lona o ne lerato hlompho le ke tsebang gore o ne le yona hlompho leng gape le tlhokomelo dilo tšeo di balang mo gare ga nyatsi tše ga di gona nne nyatsi tše ga di ne lerato ga di ne hlompho ga di ne tlhokomelo awa ga di gona alright ke gopela go botšiša ya mafelelo felelo moga tša go lla ka maka gago o re wena o ne maka go bualo mama moga tša gore wena o ne maka ke rao ke neng le yena ka fa mama ke botša yena gore wena o lla ka gore monna o ne maka o ka lokiša buang maka ke nyaka nkarabe yena mpotse gore maka a yena wa go a lokiša buang maka wa go a lokiša buang maka ge ke ikemišeditše go lokiša nto nngwe le nngwe like mo go nna ke kgone go botša mosadi wa ka nnete ke kgone go dira nto nngwe le nngwe e leng gore e godimo ga nnete maka wa go a lokiša ka nnete ya mohuta mang go botša mosadi wa ka nnete nto nngwe le nngwe re phele godimo ga nnete nna le yena a botse o bo gapeletša ke eng go mmotša maka o ka botša mmago ngwana ga go maka o ka botša mosadi o monyetšeng maka o ka botša mosadi wa gago o e leng gore wa go hlatswetša o ne hlompho o ne le lerato o ne hlokomelo ka wena o mmotša maka ke eng nto be go gapeletša gore wena o mmotše maka nka no ga ke tsebe gore be ke gapeletša ke eng go mmotša maka warra mosadi wo wa gago wo wa morata ka kudu o thomile go lemoganeng gore wa morata ka morago ga ge a fetša go sepela o ka nakwe o sa ne le yena o be o sa tsebe gore na wa morata kapa jwang ke be ke tseba gore ke a morata mara mohlomong ka no re be go sa bonagale gore ke a morata o be go sa bonagale wa tseba mosadi ya gago ge ke bolela le yena o mpoditše gore wena o dutše le wena e sa le yo monnyane kudu wena o mo godišitše ka gare ga kgodišo ye wena o mo godišitšeng ka gare ga yona o mo godišitše ka go motlaiša ke kwele bohloko gare o tlogetše ntlo ke 8 room gore ke bokae mama o tlogetše ntlo ya 8 room e agileng ke nna ka matla aka ye agileng ke yena ka matla a gage ke mmotsa ke re nrekele ke gopa tšeng ke reke disamente ke di beile ka garageng ke ile gae ka re ge ke bua ka kry a tšere disamente tšeo a di rekišitše o rekišetšang disamente awa ka rekiša disamente gape go di rekišitše o di rekišitše o ka se di rekišolleng di ile moga tšaka ke rile phoso ke rekišitše disamente tšela ka gore maka a sa tlo re thuša o kwele gore o lla ka maka
le wena o sa nyako gatelela maka gape ene ka mo re wa lokiša o di rekišetša eng disamente a be a di rekiša ankere le stene se gore ke se kry-e nna a sa nyake go nyakela stene ke kry-ile stene ke se nyaketse ke bora ngwana mane ka gopela gore ka re mothuši ke nyaka go tswa ka mokegadi ke kampe nyaka ka gaka ke nyaka stene se e le saka yena a sešipa le mo a rena a ka se nyakele stene o tlo nyaka stene mohlanyena tatage a me nyaketse stene ka re tatage a swa mafelo ka go na le la stene e leng ya mafelo ka kwa e tlhokofetse ka moo ke ka gagana and tatage setse a tsena ba kgone nyanna ole a tlhokofetse lesadi before dina ka taka kry stene se e le saka so ka gopela ra ngwana a nyakela stene ka hira motho nkepela dikeketane le gana ke ke le monna ka hira motho ntse la driver ga ga ntse e tsere ka misa di ke ntse ya ile ke nna ka mata a se be sente yana en chicken go di rentse wa mo kwa mosadi gore re o dumellana le sa se bolela gone le ke dumelang ya gore mosadi ga go ga bolela a konkuretse ene ke nyaka go botsa ntwe nngwe ya gore wa mmana mosadi ga ka re wa bolela nnete a tlo bolela man potšišoši o dumellana le se yena a se bolelang bjale ka magatša go na mola steneng go tswa nna go ngwadišitše nna le ge re ka mošate go ngwa leina ke la ka mola a re gane ga ke dumelelane le yone ga se yena a gileng fale ke yena a rileng disamente le di rekišitše lena a senke ke rekiša samente di ile kae di utswitswe aowa disamente go be go ne motho go foroma disamente tše di foromilwe then ya ba gore go ba le tše 8 tše di leng gona ke tše di thomileng gore ya foundation be le disamente tše 10 ga di feleletše alright potšišwa ka še mama ge o sepela o molaetše monno ga ke tloga ke be ke sa ipsene ke be ke baja ke ile gae ka iša disamente di le ka mo garage ke molaetša gabotse kare ge ke tloga tracy ke nang tatileng gae ke be ke sa ipsene ke ya gae ka mošia le ka mojarateng ya and then kare ge ke boa e ke fitlha ka molo e ke checka disamente ka kry-a di shota ge o fetša wa kry-a disamente di shota wa re ge o mmitša bjale ka magatšago o mmotšiša gore magatšaka disamente di kae a reng go wena ga go fetola a o no swara ma bo swara eng makua a senke go e ba le taba go rekiša disamente disamente tše mosadi o a bolelago gore o kry-ile di shota o go boditše gore disamente di a shota ao a mpotša gore disamente di a shota mma ga se la mmotša ke mmoditše ka mmotša ka disamente di ka rena a tsebe šilena ka mojarateng disamente di ka setswe di wa tswa tše ithusa tše ding tša šala ge mme go di jere ka moka ntate ge mme a sepela o šile disamente tše kae ka mo bedi le gona go be go šetše 8 ne di šile 10 disamente o be le šile 10 ge le boela kry go le 8 ya disamente ka go šetše 8 ntate nomoro ya disamente be le tše ka ge mme a sepela be le tše 8 o be le tše 8 alright mama tabeng ya disamente ke mo gopelela tshwarelo o no mmona molli wa rena gore a ka no ba tše dingwe maybe a ile a no di rekiša a nyaka se sengwe no reka se sengwe jwale ka ge e le ntate o no bona gore no nka ba ke rile phošo ke mo gopelela tshwarelo tabeng ya disamente be ke rata gore re e fete ka mo tabeng ya ntlo ye o dulago go yona molli wa rena a sanka wa tsentšha mosadi ka gare a setšo e fele ka pelwe ya then o ga tsamaya o kere dilo tša go kapela masenke a tšea dikota then o tsamaile le tšona so yeme tše go kapelwa ka mokgwa e leng gore go ka gona alright mama o di tšere ke therešo ke di tšere ke nnankera o di tšere ka gore di rekile ko wena
ka re ke tla agela bana pele ke tla batla dilo ka re ga mokhuku ka re ke agele ntlo e mphenyegile ka matsogong ge o tlo tlogelana naye e be šetse le lebaka le le kae wena le yena le sa tlhole sa kgona go dula fase la bolela buele ka monna le mosadi le šetse le ga sentse a fetša go ja nyoko ya ya tlo gona a ntšwile ka matsogong a sa tlhoa sa go kwa a kgona go tloga ko go wena a laela o mongwe na dula lena ka morumong a robala lena molare ke ya gae ge ke mo founela founa ga gaetsene ge ke founela motho ne a dula lena ka mo a ra wape mothowe o na le matšatša maka sona a ile gore o ya gae yena o mosadi a beng a ile go ena a mfounela a mpotsegele gore nna ke tla ba housewife ge e le monna nka se mmone nna mama ke lekile go kgalema gantši ntši le yena o wa go botša ke le ka go molemoša gore mara mogala wa gešo bona nto o e dirang ke phošo sa gore le sa gore le sa gore le sa gore ga se diriwe sa gore le sa gore le sa gore ga se diriwe sa gore le sa gore ga se diriwe ka lebaka la ge e le gore mo gongwe ba mpona boele ka bongwana a sa ntšeele tlhogong mara lebelela nke ba tšee maele aka a ke beng ke mmotša ona nke be le kgone gore sefa o dumellana le nna ke dumela ga botse molli wena o reng le nna ke dumellana le lena ke ile ka dula fase ka tephanako ka dula fase ka dula le yena ka re mogala ba gešo bophelo o ka no ba o mogolo mara ka le lengwe la matšatši wa tla wa eletša ke ngwana batho ba batlo go diba ba mo tle o noši ge ba tloga mo ba ya ga bo bona ba tlogetše banna ba swana le wena o tlile moki o tlogetše mosadi gae lebelela bophelo ba gago and then o hlokomele mosadi wa gago gobane bophelo ba gago bo nyaka gore o be gausi le motho e leng gore o tlo go hlokomela ene ke ka mo ke bolelang kere ke nagana gore godimo ga mogala bo ke bolela so batho ba ntšhieleditše kere ga go ne mosadi wa ka kgonang monno ntle le mosadi o nna ke dutse le monno ke a mo tseba thata ene le mosadi o wa mo tseba ene potšišo e nka e botšiša mme wa ka e fetola ka mokgo ke e bolelang mama wena wa dumela gore gona mosadi wa ka kgonang monno ntle le wena a gona ba ka rata ba riang ba bapala ka ena ba riang a gone mosadi we e leng gore ko a kgotlelela wa go swana le wo a ka kgonang monno molli wena wa e dumela taba e re e bolelang ke dumellana le yona lebaka la re o dumellane le yona ke ka go tseba gore godimo ga situation ke leng mo godimo ga yona ke yena mosadi ya ka e leng gore o ba mpeile nokeng a nthegile ka dilo ka moka mosadi ya gago lile ka bjala bo mori yang wena go nwe be re no fela re phušana ke mmetha ka nako nngwe wa e bo sa botlogele gobane go bonwele bogoria gore wena o bethe mosadi ya gago ke lemogile le lata mama o ile wa leka go mogalema mabapi le tabeng ya jwala o bolela le yena wa tseba jwala bone batho ba bo ba swarang ga botse jwala gone batho ba bo sa ba swareng ga botse ene ge jwala bo sa go swara ga botse mosadi ya ga go kgalare mogatšaka ke kgopela o tlogele ntwa gore e tlogele gobane ke nagana gore tše dingwe tše di rileng gore monno a be mo lekgono malome ka kapa ke lebaka la gore mogala bo ga a nwele ba tlaisa mosadi ene ga mosadi a lela ngwana o tlo tsoga then ngwana o sasa wa sekolong then ke eng se ngwana a yang go sekwa ka kua tlelaseng go sasa then ngwana o ya sekolong dithuto tša ngwana di affecta ke dintwa tša batswadi ba gago nako ngwe re lemogeng re le batswadi gore ge re lwa borena ka borena re lwa re go batša bana ene taba ye ga e tlo ba bonolo ka mokgwa o e nyakang molli gore e loke ene monna ga a tekemišeditše go aga lapa la gage ke tlo go botša dilo tše dingwe e leng gore monna wa di dira mosadi ga go hladila ile ga gago o le monna o fela o ya go bona bana
o fela o e tswa le bana ba gago o fela o rekela bana ba gago diaparo o ba rekela dijo o phela o ba thabisha mmogo le mmago bona le ga sa hlwa sa go nyaka o ria ditiro tša go bontšha gore ke ne le boitsholo mo go nna a o itshole o dutse a o te tshole o dutse tshwarelo e tlo amogelwa go kgomo ye e tsošago note go motho a dutseng tshwarelo ya emaemelo motho wa emaemelo re nna ke kgopela tshwarelo go swana le gongwe le utlile fa nna ke nyaka gore ke eng ye wena o ka re botsang gore le golle nnete ya gore nna tse ka moka ke ditlogetse ke le kwele go swana le mehleng le belenkgala ke le kwele ebile ke le kwetse ruri o ka mpha mabaka gore wena le golle o mpotse gore o nkwele nka lefa lebaka ke ikemišeditše go ba monna ke ikemišeditše go boela motseng wa ka ke age motse wa ka le mosadi wa ka ke hlokomele bana ke maikemišetšo wa ke neng le ona le nwa jwala papa ke be ke enwa ke botlogetše le botlogetše neng ka no re ka December last year re kgaola ngwaga ke nako e leng gore ke tlogetše bjala mo ka nako eo ngwago wa senke le no nwa jwala mosadi a lena o boetšeneng gae ka December ka di 5 ka di 6 o ka December ka di 6 sale wa ya kua ga gabo kapa wa leka go moletsetša mogala sale ka di 6 tša tsamaileng ka tšona like nna ke be ke tlogile mo ke thwasang gona ka ya gae ga ke fihla gae ka kry-a monyako o khilwe then ka tswa ka mo next door ka botšiša gore ka mola go khilwe ba re ao ba tlogetše dikhiye ka moki ka ba mpha dikhiye ka boela ka mola gae ka fihla ka khulla ka bja tše ke dileng ke di swere then ka se check gore go ne le dilo tše e leng gore a di gona goba mohlomong tša go mpontšha gore mosadi ya ka o tsamaile papa ke kgopela le nkarabeng since mosadi a lena a sepetše le ile la moletsetša mogala la bolla le yena go bala ya ga gabo go ya go bona yena le bana mohlomongwe ke ile ka ya ga gabo go moletsetša mogala ke a moletsetša mogala o dropa phone goba wa e blocka le ile neng la mafelelo ko ga gabo ke ka March go a diragalang ka June be go ne lenyalo ga gabo la mafelelo ge ke ya go a diragalang ga o fitlha ga ke fihla ke kry-ile bana ke bona ba nkamogetšeng ba nthabela ntane ka ba botša re kgopela le bitšeng mama lena ba ya go yena ba botša re o sa le busy o tla go nna o tlile go nna ra dula fase ra bolela then ke ga mpotša re yena o sa le busy re tlatle re bolela ke mo founele then ke mo re tlo thomang go bolela ditaba ga botse so mosadi ga go sepetse ka December wena wa ya ga gabo ka June go yena ka June go ra gore o tšere 5 months ka moka o dutše o sa nyake go tseba rena mosadi ya gago ka yena na ke ile ga gabo ka tšatši la tsamaileng ka lona la mathomo yeah ga ke fihla ga gabo ke ba kry-ile ba dutše mo mathuding ba le ba bararo le bo sesi ya gagwe ba babedi then ka fihla ka ba dumediša ba ntumela then ge e swantse ke hlalose se ke se tletšeng go a tšwelela abutage ka ngwakong abutage a nroga mo e leng gore ke bona gore ge nka mo fetola re tlo feleletša re elwa gomme ka emelela nna ka tsamaya a ka ba laela le go ba laela ke no emelela ka tsamaya o nagana gore abuti ge ke ka baka lang a no go kerile ka mogagabo a thoma a lwa le wena ke nagana gore ke taba gore ke tshwentše kgaetšedi ya gage o motshwentše a ke tsebe prof gore na gona le seo nyakang go se phaola pele re ka tšea motheeletše kgole le kgausi mo a re theleditše go a le gona mama o a rereša o tlile ka gae
tšatši ke tsamaileng ka lona o tsile a ra ga a fihla a reng a fitlha re o makatša ke ga bona mothala koloi ya kare ke tšere se e leng saka ka ke a bona behavioreng ka molapeng ya go dula ka ntlong le sa boledišane o mongwe a re bala ka kwa mongwe a re bala ka kwa o mo mafelelong o tlo fetša e le stopo go swana le ge re le meetingeng ba marela bare go na le gore ke boele gae is better ke go dula kwa steneng a re o tla ntshumela ka mola steneng e le mang a re o tla go tshumela ka steneng yena tlhokaile papa le a itse ba taba e mma e bolelang ya gore le mo thušeditše ka gore le tla mo tshumela ka ntlong ga ka senke ke e bolela e a senke le bolela alright mama gabotse go ya ka wena mogala bo se santse a se lokiše keng awa maybe go no ba o no mo fa maele gore a no loka mo bophelong e ka bang o ka mmotsa gore a riema a ka tšhentšha mekgwe ya gage ya mohuta mang mama nke o motsopolele yona o mmalle gore go o ka tlogela 1 wa tlogela 2 wa tlogela 3 a ka tlogela jwana a tlogela letello a ba le tlhompha gore mosadi wa tlhomphiwa ka kamoreng mosadi o fiwa dijo tša bošego mosadi o fiwa o na le nako ya gore a be le yena mo gongwe go tla ba peteri le mosadi a tla mo kereyang a mo fa lotšeo o tla kgona go ba le kgotlelo mara jwale mama ge o re a lokiše ye ya go tseba gore mosadi o fiwa dilo tša bošego o be a swantše a go fejuwang ka baka la re o be a re ga re o ja digwara o kgapha letsogo ge e šale e fitlha moo e thomile kae o ya e na le mo e thomilego alright no nna ke a leboga ke feditše ke emetše batheletše fela ge prof a feditše wa tseba nna ke ile ge ke mmotšišampo tša reng aowa a re yena ke monna wa go rata thobalano thata mosadi ya gage ga a rereše ge a re yena o ganne wena o tšere 2 years ka moka kore o sa tsenele thobalano le yena o rile yena ke monna wa go rata ka digwareng wena ke wena o beng o mo ganetše a wa re go jalo molli go jalo o papa mama ka she gore lenyalane le papa ebile le kwagala e le kgale kudu le ratana ebile le ne bana papa ke motho o a ithatelago ka diteining tša merogo na go le sowe before o ya o moragonyana wa o be a no re tšatši leo ke na šitša kue taste tša ka ntle go ne tšatši le le ileng la monyaka mapae a gana ka fahlile ke sana le takatso ya mofutong go tloga moragonyana le gona tšatši le le gopolang le e leng gore le ile la re le rawa papa re gopela gore nke le no re solelang papa re aua tšatši ya tseo ka re o mokgopela ka mokgwa e leng gore le dinatšhi la ile ka ntle tšatši le wena le yena le ka sekwana o ya ke kwele le bolela taba ye nngwe šimo le re mogala bo wa gešuo o na le bothata ba letelelo o a dumela o na le lona wena molli o reng go telela beso a se gore ba re go telela be ke nyatša batho ke gona go telela ke re papa okay gape go nyatša motho wa motelela o le ne le nyatšo gabotse lena le nyatša batho ge le nwele goba le ge le soba ge be ke sorile o go kwele madila o ya go le soba gona awa a o ne le nyatšo awa jwale o tlogetše go nyatša batho ke tlogetše ka moka dilo ka moka o re tlogela jwala tlogela letelelo ge mosadi a nyaka tša ka digwareng monneye gobane wa tseba gore ka kamoreng ke seo se etšeng wena le mosadi ya gago ka nakwe go le bose ka gae o gopola eng se se kaone seo ka mo gopotša go sona sa go moria gore a gopole gore ke nnete mo bophelong ba lena go ile go a ba bose ke eng se se bose seo ka mo gopotšang sona se e leng gore mosadi a ka re a se gopola wena ge fetša re le ka mo kamoreng ge re fetša papadi ya ka kamoreng a re mo go nna re mogatšaka
a gone motho mongwe o e leng gore o nkweša ka mokgwa o nkwešang ka gona ebile a ka se tsogile a ba gona motho wa mohutong. Ke rata wena o nnoši, ke rata wena bophelong ba gago ka moka. Ke mantšu a ileng gore o ile a mpotša gona ka kwa bošego boo ka moo. nko bušeletse mantšu a gago gape. Mantšu a ileng gore o rile a re mogatšaka o nkweša bose o mpha a gone motho mongwe o e leng gore a ka nkweša bose go swana le ka mokgwa o nkwešang ka gona. Ke rata wena ke gore ka mokgwa ke go ratang ka gona. Mama wa di kwa tšere di kwang ka fa? Mama we ge nka go fa pene le pampiri ka re go wena ka re o ngwale mathabo ka moka a o lebileng le ona le monna o boe o ngwale dilo tše mpe tše o bileng le tsona le monna o ka gare ga bophelo ba lena tše ntši tlo ba tše dife? Tše ntši tlo ba tše mpe wa rereša. Se se botse se mama o gopolang a se ria jwalo ka monna ke eng? A se gona. A se gona. Le se se tee a se gona. Mama le ra gore monna o wa modimo wa go le ka ntwe tee le ka moretang ka yona gore since e ba monna lena o ile a le thabiša ka yona la be la kwa gore mo gona ke tsebile go kry-a lenyalo mo. Wa neno ba gotlelo fela. Wa tseba mama ke nyaka go kwešiša gore ana ka gare ga mengwaga ye o dutšego ka mokana ga yona le se se tee sa go no go gopotša gore wo yena wo mo ke ile ka riela ke mogatšake ke a gopola a se gona le se se tee se wena o se gopolang. Mara mama go le ntongwe ke a emisa mo polelong e lefetša go e bolela le nyaka gore botša gore since le ile mo go tatela re le nna ke a go rata na pile la no thoma le ka go no khotlela ditloga ga ba tsoga go ya ka ena a senka ba le lerato ke no ra gona gore go tloga tšatši la mathomo ge wena o re le nna ke a go rata na pile wa no thoma ka gore le nna ke a go rata ebile wa be wa khotlela di sa tloga until today a tsageng ka go botsa nnete ka kapa a gona mosadi ka gotella motho a gona and then sa mathomo ke le ka re ke le motswetši ka ja ngwana wa buti wa ngwanyana ka dula le yena o ka tshepe se kileng ka se bona ge ke tsene ka ke bua buša ngwana sekaleng se ke se kry-ileng. O bone mama ka kry-a gore ke ngwana a butaka ngwana a butiago yes wa le kgarebe wa ba kry-a right handed awa mama mapele ngwana wa butia lena o be a dula le lena ne ke mo tsere go sena motho go dilang lena ka mogae ke shetse ke ne ke nnoši ka re nka sa ke ne ke noši ka re first bonaka ke ke be ke re motswetši wa gagwe e le monyana so mama ka nako na a sa phela and then a mpha ngwana a butse ka re motswadi ga batswadi ga ne se twa tlhokofetse ka re ke di le ngwana o beane le mengwaga me kae 195 and then tiragalo ye ke aneng ka 2012 nko calculatele king 2005 kwa 95 1995 ka 2012 95 minus 2012 e tla go fa mengwaga mowe kapelanyana 1995 minus 17 years ere 17 papa mama o bolla tabe ngwe kutu mo a ileng a kore a no le hwetša wa tsaya kore le ipsina ka digwareng le ngwana wa 17 years ngwana a butiagwe le a itse ba tabe ga senke ke go e ba le ntwa mohuto mara o ile a bolela a re yena o nyaka gore ngwana a tsamaye mo ka gore o tseba bothata ba ngwano
mafelelong o tlo feleletša a robetse le nna a senke a re kry a re robetse a senke re robalana. mama ka moraga gore o kry-e monna gago a robetse le ngwana a butiago wa 17 years o dirile eng o boditše mang? ke botse bommaneage bommane ya monno. ane ile ka fetile ke senyitse ngwana ke sho future ka montsha sekolo gare ga ngwaga ya be le gona ke sekolo stedi le fitlhela le rane se se tla tsela sekolong. Bommane ya monna wo ba sa phela ba ileng gore le kgonne go ba fa taba ye ba itseba ba ka kgona go e tlatsetša ga botse ga senke la bula case. a senke la bula case. Why? ke ile ka ke ngwana a bute ene bile a zanke ka e fihlisha ka gae ya ba between nna le ene le ba gago. le na le bonnete ba gore bommane ya monna o taba yeo ba ka e tlatsetša gore awa e tlile re e hweditše re a e tseba ba e tseba gabotse papa? Obe bommane ya lena go thwe taba ye ba ka e tlatsetša ba e tseba gabotse? na a ke tsebe a le tsebe. alright re tla dia dinyakišišo ra dula godimo ga yona re tlo bua go lena ka yona. Ke gore mama ke nyaka go botšiša mo le nako e le ba le bana gore be go se bose ka mogare ga lenyalo la lena. awa no se bose ne ba kgotlelwa ke tlamelo le kgotlelo le ona ya fela. Papa o bontšha mo gore wa tseba le rege le ka digwareng wa tseba le ipsina le rege le fetša o mmotša rawa tata go bana baka wa tseba latela ntira motho wa tseba le a nthaga ke kwa bose ebile ga ke kgolo gore go ne monno a ka nkwešišang bose ka mokgo ke gape go kwa bose ka digwareng ke e nngwe ya mathabo a motho a hwetšago nkane le sa e ba le jwale ka lethabo yewe. nna mantse wa bolelang thate ka gapa ai wa ke a gopola A sanka wa moreta wena jwale ka ge e le monna gagwe a zanka mpha happiness ba sa go fihliše mo yang awa gane wena bo bolela jwang gore wena bo tloga o le motho o ithatelang thobalano mosadi bile a sene bothata a dumelelana le tše. Alright ke na le potšišo še yona motswadi wa ka wa mme bana le a dumela ba bona rra go bona bana bana re na le bona ke ra gore le a dumela ba bona molli wo wa rena o a ke na bothata na le last time gore tswa ga ene botse ke sona ile go ba bona. okay and then ngwana wo wa buti wo o re go yena le mogala wa gago ba ile o ile wa ba kry-a ba robetse kubo e one ngwana wo o ile go mmotšiša yena a reng a re mogatša wa gago ke mogatšage o re o mogatšetše ra dire ntho mofutong ka se ile ka itsebe and then le ka morago ga moo ke ile ka fenda out bentse ke bona tše a le busy le na mo di-whatsapp a bolela le emapele mo di-whatsapp mo founung ya mang yena molli ba bolela ka tša dithobalano kapa ka marato fela ba bolela ka tša marato bolela ge e le gore nna nka sebe a mofa information a mmotsa ka tšatši le leso o tla ba se gona a ile gae ndere wena o ka no tla ka side e le mang wa mmotšang gore wena o tla bo se gona yena molli ngwana le yena a dumela ya dumelelana le seo ga botse be ba ratana batho ba tsena ba di mo maratong ba ba fitlha mo e leng gore o wa gae o kgona go bona gore ne motho o ntuša le ragadi a fetša bile a mo founetse ntse ba rogana ka founu go na le mo o nang le mahlatsinyana a di-conversation tše tša bona seganyela ke tshwana le yona ka le yena founu a beng a e berekiša ka nako a sa berekiša founu eo ya latlhega relationship ya gago le ngwana a butiago gone jwa le jwang ka moraga gore o kry-e gore ba ratana le papa go bana ba gago kapa le monna gago a re mošane metsi a re kwane family ya geno jwale ka ge o re ga e tsebe ga e makale ge o sa kwane le ngwana a butiago ga bile le ka gae a sa tla motho le gore o thoko e filanaga gane ebile a re tsebe ke ra gore family ge e ka ba e lemogile go se kwane ga lena ga senke e botšiša gore na le baka eng a senke ba lemoga seo okay alright ke mohlaba ka ya mafelelo bana o bona phoso kae gare ga dilo tše ka moka mo go mollo lena ee ka tše ka moka
ke ra yena molli gore yena o bona phoso kae warra ke bona phoso go dilo ka moka ke di dileng go mo godimo ga mosadi aka o wa dumela gore o di dirile ke a dumela ka moka ga tsona ja di bolelago tobe o le a di dumela mongaka tobe o re o di dumela ka moka ga tsona tse di bolang ke mosadi o including taba ya go robala le ngwana a buti ya ge ya e ganneng including disamente tse di timetseng tse a di ganneng gore ga di a timela empa go jwale o re ke a di dumela ga gone molato o kwa getse gore wa di dumela gore a re wa di tseba jwale mpotse mo monna molli ge mosadi o nke ba ria wena dilo tse bo ka moswarela kwa ke be ke tlo mo swarela morago ga ge a tlile go nna kgopela swarelo o apeela ke mang ka gae ke a teka peela o dula o nnoši ke dula ke nnoši mama go ya ka ge o tseba mogala wa gago e le motho e leng gore o te phelela ka malwetse a itseng a sa dumeleng gore a ka itulela nnoši o ka rata go mo fa maele a majwang godimo ga seemo sewe a sale treatment ka morago a berekise treatment a jele a tswa ka morago ga jwale o re wa ikapeela o dula nnoši seemo sa gago se tseba ke nna le wena gore motho a ka se dula nnoši a kgona ke tsela te kgethetseng yona alright re kwa maele a batheeletše re kwa gore bona ba ka re fa maele a mohuta mang mara ge ke mo lebeletše mo walla morago ga go kwa se a beng a se bolela nna ke tsamaile ka boledišana le ba gabo ka ba botsa gore ngwana walla o nyaka o ngwaletše kua radiong gore o nyaka go tla kry-e thušo ba gabo ba re le ka go bolela le yena o moko gore yena o reng ka leka ka golofela ka bona ge re tswa mo radiong ka mehla le ka matšatši re tswa mananegong a bošego a go aga malapa go aga metse a fela a nromela melaetša a re banna ke nyaka thušo ke nyaka go boelana le mosadi ya ka ke mo dietše diphoso a wa ka ba ka bona gore jwale gona monno wa batho o tla ba re nna ke nyake go mo thuša ka gapeletša ka tla le wena wa tseba motswadi ya ka ke go founetse gantšhi mme ke go botsa ke re gape banna nna monna o ntutse thekeng gore o hloka thušo wa gopola ke re motswadi ya ka jwale ka be ka bona gore alright monno wa gešo e re ke motliše fa mogala wa gešo fa re a thuša mothušeng ga rena re kgona go thuša monna gore a itukiše mosadi ya gaga ba bona gore o itukišitše re kgona go thuša monna ga a hloka go bona di-psychology re kgona go thuša monna ge a ne mathata e leng gore mo gongwe a ka tumelong ya setšo se e leng gore maybe batho ba no moria gore a tlaiše mosadi re kgona go thuša monna wa bonang diphoso gore jale mo nna ke di dirile go swana le wena re banna nna ke kgopela thušo ke nyaka mosadi ka gae e ka se be le kgono go no re no re mosadi o tla boa ka gae le kgono mosadi o kwele bohloko ene for mengwaga e mentši a kgotleletše jwale gore o tlo kgone go wina pelo ya mosadi o tlo bereka ka thata kudu mara a re kwa ba theeletše gore bona ba reng ke tlo bua ke go rumele yona ka morago ke go botse gore re ka ria eng go tloga fa right motheletši o mmutse community radio gona fa le go 96.3 fm re ya megaleng ya 0645827771 mcrs mo moyeng dumela hello le a re gona ra lena ntate ka kapa ntamišitše profo ka mo ba le tsheditše okay nna ka boripana ke re kgarebe yaka ga mo fela chance ka re mo pelong ga re tsela ge e namela o namela ge teoga ka momo gare ga batho ba ele dikapolo ga go no dula go le monate tšetlile ne gore re la bapala ke no mo ngapa ke sa tsebe gore ke a mo ngapa ngalle so ntho mofuto e bereka mo bathong ba ba reng re a ratana so a se mafelelong a lefatshe ga di teme ka bona nna be ke re kgarebe ya ka a mo felela chance
and then le yena a tekane gore jalo gona mogatšake ke a tekana gore mpetsantsha mafelelo ke tla ria ka mokgwa go swanetseng monna le mosadi ba riang ka gona nna ke le Isaac Makulwana ke re gare wa ka mo fetšantsi le rena re mo lebeletse a tekane mo moyeng o theeditše ke all South Africa gore wa tekana o te pona phoso o ka re nako nngwe gore o re wena o swere tsela gane ga wa swara tsela e go tshwantseng o e sware so lefatshe le ne go ne go tšita wena gore ke tetepetse mo fase le ne go tšitša go ya lefase wena o te tseba gore o ka se go ele fase so nna go a ka boripana ke re mo felela chance le yena tetlame mo moyeng gore no mpe nakonyana ya mafelelo o ntebelele gore ana dilo tsela e beng ke di dira ke sa tlo di dira na ke senya ke le ya profo a ke fe ba bantšhantse ke le Isaac Makulwana ke a leboga ntate ka kapa a re a leboga Mr. Makushwana 0648582771 0648582771 metsotso ke le sometharo fela go ikela go area le somete MCRS mo moeng dumela MCRS tama khoshi le gona a ba re bona ka butšhalena a re gona ke hloka ina gona mo mtete a ra go amogela Sefata home ama ditaba tse re di ka mo ke taba tse di kušang bohloko ge monno ga ka ikemišetša gore yena ke monna o tla ga lapa la gagwe ke bona lapa le le tlagišega mara ga ka se ikemišetše gona ke bona go phušegile go ya pele empa le kwa eng wa rra letlhakoreng la ntate le letlhakoreng la mme ke eng ntwe le kwa go ge le batheeleditše e le ba babedi monna o gana gore pelo ya botho ya gore ke tse ka moka tšeng ka di bjang o tšaba taba e teng gana pelo e botse ya go tloga mathomo ga seng a swara mosadi ya gaga gabotse go ya ka mokgwa o ne taba tšentši tše e leng gore o di boletše marega ge ke dula fase ke di nagana ga se tša gore monna le mosadi ba ka dula mmogo ba aga lapa o ya sa mathomo o ka se ise mosadi gore wa morata wa mešha letsogo ka nnete and sa bobedi mosadi gore monyetši ke mosadi wa gago o santse re go le banneng o ikgantšhe ka yena jwale monna o itaetše gore ga e kgantšhe ka monna wa gagwe jwale o tlo tšea bothata o tlo tšea nako e telele ka ge professor a boletše gore poelano ya batho ba e boelane ba agelana mara ke tšhaba gore gona jwale ke tšhaba gore o botšiša gore monna o mosadi wa gago sa moratana monna o ke mmotšišitše a re o sa morata okay mosadi yena gore monna o sa morata yeo ke re seng ra e botšiša gomme e fela re tla mmotšiša gore na maikutlo a gage yena a sa le gona for monna wo empa re tla mmotšiša mongaka sebatago mara ke ra gore go nyaka ga dithapelo mo lerato leo na re ratele batho ba lanago le ke la go aga batho ga se la go phušula mara nna ke rata gore se seng sona se no direga monno a bolele nnete e be motho a agege mara nna ke bonang ke monno ga tetekanela o ke ka mokgoleki wa go ka gona wa rra sebatagoma a ga tetekanela monno ga dilo tša ga ka moka tše a di bolelang ga se tše e le gore motho normal a ka di bolela ka re kere ntho ya mathomo go rata motho o ka se bolele maaka o ya maaka ke ntho ya mathomo e ka se yo boleleng go mosadi ya gago ke a lekwa e re ka baka la nako ke se ka tšea nako e telele ka re jale o ka re nako e ijele ke magotle sebatagoma a go ne bothata wa rra a re lebogele kudu maikutlo a lenatlhe 0648582771 0648582771 a re ka gare ga lenogo la pitšeng tše kgolo mo a re apeile pitša ya ntate o e lego gore o tloga a tshwenyegile kudu
o tloga tshwenyegile khudu ka nnete mabapi le ka mokgwa e leng gore dilo di sepela ka gona lenyalong la gage le mosadi ya gagwe 064 858 kakapa we kakapa man 2771 re ya leboga MCRS mo moyeng dumela a re gona le kae okay mama gantši re rata gore ge motho a se a kwa hlogo poledišano a theeletše pele radio gore na e foka e ya kae wa diang eng e o gona prof ka mo a re mowe mama le kgono thejang radio ga botse and then le tle re kgone gore ge le tsena le tsene le kwele gore na e foka ya kae thank you 0648582771 0648582771 lenanego a la pitching tše kgolo a la bobedi le botse la bobedi la khetha day le lekwele lehlakore la mme le lekwele lehlakore la ntate professor Mongaka ba babedinyana ba bararo ba šetše ba boletše maikutlo a bona le kwa eng ge le theditše maikutlo a go theeletše maikutlo a ke lamoga se sengwe ge motheeletši o mongwe ga letša fa a re lenyalo le tloga le hloka dithapelo a re lemogeng gore ka gare ga manyalo diphoso di ba gona and then ka gare ga diphoso a di re gore re tlogele manyalo a rena di ra gore re emaemele manyalo a rena mara se re se ganang lenyalo o ka se leage ka maaka o ka se leage ka letsogo ka go betha mosadi o ka se leage o tlaiša mosadi wa gago mosadi o swadiwa gabotse mo go neng phoso wa mmotša ge a ganne ka digwara le kgono wa mo tlogela go sa o dula fase le yena gore mogatšaka o nkanetša ka digwara gore ke ye digwareng tša mang lebaka la gore o nkganetše keng mogatšaka nna ke le monna gago ka nako ngwe malome ka kapare nto e re bethang ke gore a nke ra dula fase ra no botšiša basadi ba rena re thabile gore mara ka ge ke le mogatšago o bona ke ria diphoso kae o ka mpha maele wa reng ka ba mogatšago o ke go ratang MCRS mo moyeng dumela re gona le kae Mongaka a ra le amogela o dirile phoso o ina taba mo e feletola ga ba rotsentsiwang goba o bolaile mo o e tshola ga gago pele go bontse go bolela nnete go wa fa ka mogale go gona point ya mathomo e kgone go bapala tse ka mo lapa ga o nyako laga ka re o sena nnete go se yo laga le mmeola mo pelong ya a di check a yo gone gore mengwari ka mongwe ka bana ba le ntate o sena le se se mogahlisha monna yena go yalo be ke re ya dimela mare e fela ke go dibilo gona ka monna ba ka tsebele bana ba rona go rona lo ebe yo yona awa mme le na ga dumele mme a yo gone gore ka bana ba ba re ke di tsogane o ka tsebele bana ba rona le ntate go lo ga nyane go moraka yeah so ntate ena ka ge a no go sokola ga e kokobetse ka matolo faza a re mo ga jwa ka go senye di go posedi ya tseba go go tlo re o nthuše le nna go kgona re dithe e go tlo wa morate o lo morate go tswa ke se ndi ya mo warra ke le kwele ke thabile kuno go tsana lena boshegong ba lekgono 0648582771 0648582771 re gona a gona mo a go 96.3 FM MCR se mo mo ndumela ntate ka kapale kae a re gona rra lena re gona ke nna mane wa tlhoka yini
le mmane wa hlokaina o re na go le yena ka fa re a leboga go ba gona ga lena mo a re ka e tswelang pele le re soleleng seo le se swerego re a lekwa mmane network mmane le gona re gona ntate ka kapa re a leboga ge le gona nke le no tšang sebaka se le re hlalosetšeng gore jwale ka ge le be le theeleditše ngwana se sea lena ka fa le theeleditše makoti a lena ka fa le kwile eng ka gare ga tšona ditiragalo tše ka moka ga tšona le tseba eng ga le tsebe eng ke a le dumediša ka moka batheeletši ba lenanego le re leng mo go lona ke le theetša ka mehla lenanego le be ke sa tsere le kgone le ka tlalatsa ka saeteng la rena ka mokgwa mara ke na le tshepo ke le a dumela ka mokgwa ke hlong ke le theetša le kgono ke re mohlho mongwe ngwano Hlokaina le mosadi ya gage mohlho mongwe ba ka tla ba thušega go tshwana le ba bangwe ba ke hlong ke ikwa ba thušega ditaba ke di kwele ka moka ga tšona nna ye ke sa itsebeng ke ya disamente ye nngwe ye ke sa itsebeng ke ya ngwana Abuti o a robetseng le Hlokaina yona mara gore go ile go ba le dikgagano gareng ga Hlokaina le ngwana o ke ile ka ekwa gore o sepetse mane ngwana ola o sepetse ke bona o kare yena le molekane wa ka ba na le kamano gore ba ile ba robalana gona ga ke tsebe mara o ile a le bitša a le botša seo a se kereilego go molekani wa gagwe le ngwana Abuti o ile a mphounela ya o ile a mphounela mpotša a re ngwano o ka rone kamano le monna gage mara ena wa mo tseba gore ngwano o jwang ke yena ke ngwana mogolo mmane papa ke kgopela le arabe mpotšišo ye ke le botšang yona okay makoti go ne le mo a ileng a le founela a re mmane ke hweditše ngwana Abuti a robetše le molekani wa ka nna ga se nka mphounela ne ke se gona mo gae be ke le Gauteng mara ke ile ka ekwa taba e le ekwa ka mang yena o founetše ka gae a ke sa gopola gore o founetše ngwana ka nama re nna ke ile ka ekwa ke le Gauteng o la tseba ke tloga ke nyaka go kwa gore o boditše mang o e leng gore kua lefapha la bo monna o and then bao ba re ge ba boitša monna o gore o dielang sewe and then yena a re ga ba araba a reng ke a tseba gore o hweditše ke yena se re beng re nyaka go se kwešiša fela ke gore o ile a le botša nang le ya e tseba ka ge a ile a le botša yona goba ga se nka no le botša yona totally na awa nna ena a se nka mpotsa mara yona ke ile ka ekwa o lile la ekwa mara e seng go tswa go yena mara go no tshwana le gore e tswa go yena ka re o itlišitše ka gae ka gae o e boditše mang ntate ka ke sa gopola gore ke ngwanaka ore ke mang ka nna be ke le Gauteng e mphitlhetse lena mo go lena e tlile ka mang mmane ke ngwanaka na a ke sa gopola nne a ke sa gopola yona nnete yona o ile a e bolela a re ngwana ola o sepetse mmane ga le gopole gore taba e ka so e ka be e tlile ka mang go tswa ka lapeng la lena ga le sa gopola selo wa ntate ka kapa ke gale mara yona e mphitlhetse ke le Gauteng ka nnete o ka re ke morodi ake prof mane le kae re gona ra lena profo re gona molli wa rena Šuena bana šiba ke tlo ba bitša bana ka gore ke batswadi ba ka lekgono ba lwa batswadi šiba ba lwa mo and then ke kgopela go no botšiša gore morago ga gore makoti a sepele ka gae e le swere jwang taba e lena le leba ka gae ba ga bo molli wa rena wa monna e re swere bohloko ntate profo ka baka la gore lapa le la bomolli
go ile ge batswadi ba hlokofala ebile lelapa ka mosadi owe be re re ge re ya ka lapeng leo ga re bone gore monga lapa le ga a gona nnete o wa borena o re paletše o a pala nna o wa ga borena o eo wa ga borena wa monna nna mmane ke kgalemile gantši ke fela ke mmotsa ke re monna ge ke a tseba 1 2 3 ga e diriwe tlogela go dira 1 2 3 wa nkwa mmane hello hello mmane hello mmane le sa le gona hello mmane le a rekwa mmane o bontšha a timeletše nko re ke re ele nomoro ya mmane molli wa rena wa mme o sa le gona wa mo kwa mmane ga bolela wa mo kwa gore mmane o kwele bohloko ga kakang wa bona re mmane o be a go rata ga kakang ke ena gantši ebile ke ratang go bolelo tšentši le ena wa sekwa sello sa mmane gore se bohloko jwang godimo ga kgaogano ya gago le molli wo wa rena wa monna a le go fa mmane o re bothata bo bogolo molli wo wa rena wa lekgono ke yena a sa kweng abo yena ko bapaletše a re kwe ba bang ba thieletše re kwe maele go tswa go bona mcrs mo moyeng dumela re gona le kae a re a le amogela monna wo o mo bothateng ke eng seo se dirago gore le bone o kare o mo bothateng ao mosadi sonde ro hlokomela mosadi o ko re dule le eno mo ntse lerato le nna ke tekele so ke tlogetse motse mosadi se tšo ile ka taba tsa jwala le wa go ba abusive mo mosading ene go boela mosading sonde o le re build lerato le mo mosading ene so tšea nako wa rra ge ke go theleditše gabotse le wena o be o swana le hlokaina wa rena mo ka go nwa jwala o tlaiša mosadi o sepetše o rialo o dula o nnoši go jwa le ge re bolela so goba o ile wa tekerela o mongwe ke wetse gae le ene o wetse ga gabore kile lapa la rena le na le phaso la letse ka moka a tšea felo gore bana ditana tsane ka di baka then gona ba ra boledišana mare ka le re builda lerato le ba re o sa morata mosadi wa gago na thata ke morata thata alright re tlo go founela ka morago ga lenanego le re boledišane le wena mosadi re na le nneta gore ka ge le wena o tekemišeditše gore o rebuilda lenyalo la gago mosadi wa gago go rra gore o tla tseba gore monna ka ke thereše o ile a dira diphoso bothata bo bogolo ba gore basadi ba seke ba re swarela matšatšing a bolekgono banna ba bolaya basadi taba e ya go tshwenya basadi a re yemeng ka yona and ge re kgopela tshwarelo re kgopeleng tshwarelo ka nnete re tlo go thuša tate mogolo ka morago ga lenanego a kere ke a leboga a re a leboga prof re a leboga 0648582771 0648582771 wa tseba prof ke kgatla ke motheletši wa fetšang go tswa gone jwale wo a no bolela mphatlalatša gore banna kuo mongwe wa banna ba bolayang ke madila ge ba nwele madila re itia basadi ba rena mcrs mo moyeng dumele assembly store luka chaba go tswa lefatsheng la ga Los Maycherry re go theeleditše kgoši hello luka chaba re go theeleditše re ya go kwa hello 0648582771 0648582771 re ke bone something yana mo ke nagana gore nomorola ya mmane e ka ba ye ke nagana gore e ka ba ye ge ke sene maaka mara
mane yena o no tloga boletse go tlala seatla gore wo wa gabo wo o ka re wa pala mone o padile ke no be ke kwa o ka re ye ya ngwana abuti o tšhaba ka ditomo ka gore profitaba ye e diregileng ye ya gore go thwe tate o robetšile ngwana abuti ya mosadi ya gage prof ke tabe e bušula taba e kgolo ya go tšhoša a ke nagane gore o ka no e lebala moroba ka mokgongwe mane le kae mane re gona re no boela go wena mane re leke go lokiša se sengwe mabapi le tabeng ya hlokaina o a rena o e lego go molli wa gabo lena o a tlogago a hloka thušo ka maatla ke be ke kgopela go botšiša moo la mafe a le ka fa hlokaina wo wa ka mo gae ke dilo dife tše a di dirago tše e lego gore buela ka ge lena le batswadi le di bonang e le phoso tše e lego gore monna ga a swanela go di dira a dira mogatša wa gage ngwano hlokaina o ithatela roko o rata roko ya ga fokotse hlokaina madila ya ga tlogele madila at all ene le maka ka mgo ba re mona le maka ke hlokaina wo o ne maka ka nnete o ne maka ka nnete ga mpotša mo ke sa tsebeng a mpotša ona maka o nthela re yena o tlogetše bjala o a rereša ke dula gole le yena profo yeo ga ke na bohlatse ba yona alright aga and then ye nngwe le le dumang gore a e lokiše keng ke tlhompho ke tlhompho o hlomphe mosadi wa gago a gona ntwa go feta tlhompho boikokobetšo se seng mosadi fela hlompha motho o mongwe le o mongwe ke mmotša ka mehla ya hlokaina o reng wena godimo ga se mmane a se bolelang ke mo kwa ka ditsebe tše pedi ke kemišeditše go dira se sengwe se seng se e leng gore ba se boletše gone bjale wa mo kwa mmane ke a mokwa o te kemišeditše ba tshepe kang ka gore ke gale ba go gala ba tshepe ka eng gore wena dilo tše ka nnete wena o ka se tlosa di dira gobane ke gale ba go gala ke boletše le bo malome ba re ke gale ba leka ba le gona le bona e le bo malome ba thomile go lapa ba tshepe ka eng go tshepa ke nna swantseng ke ba bontšhe gore nto ke e bolelang ke tšhentšhitše go tšona o ka ba bontšha jwang so ge mohlomong mosadi ya ka le gona kgauswi le nna ke taba ya go iša letsogo e ka se tlhole sa ba gona go hlompha go tlo ba gona e re ke go botše ntongwe hlokaina ne wa bona go betha mosadi go bola di-feelings mosadi ga thoma go bona o fetoga tau wa kwata ka lebaka la gore ga a ne maatla gore wena a ka go swara ka diatla o ngenega moyeng ene le go ka re o tsenela thobalano le yena o tsenela thobalano le yena e le gore ga gona mo go wena mo bophelong o se ka duma gore mosadi wa gago a tsenele thobalano le wena e le ge mogopolo wa gage o gopola o mongwe monna thoko a leka go buša maikutlo se ka tsoga o idumeletše go fihla fao ene ye nngwe gape ye ba e bolelang wa bona maka a thubile manyalo a mantši maka a thubile metse ye mentši basadi ba thuthile dithoto ka malapeng a bona ba sepetse metse e šetše le digare teniso gona ka lebaka la maka taba ya jwala a bo go sware gabotse le nna ke a tseba jwala bona nke bono botlogela ene ke tlo go botšiša nto ngwe tee gore wena go lebeletse o bona o ka re jwala e ka ba tharollo ya mathata a bophelo ba gago awa a se tharollo ya mathata jwala re bonwa ge re thabile re celebrate se sengwe se e lego gore rena re se achievile mo bophelong ba rena not gore ge motho a ne le bothata re yena wa gona jwala jwala a se ba go rarolola mathata lenyalo ka se le rarolle ka gore o ye go nwa jwala ke a gana
o ka se re wena gore o tlo lokisa lenyalo la gago santse o no jwala gore o ye go bolela le mosadi wa gago o ka se tshabe mosadi ya gago gore wena o bo feleletse le gore o nwa jwala gore o bolele le yena e no se bega botse taba eo tabeng ya tlhompho lebelela nna ko monnyane go wena mara ko go hlompha bua le ka tate a sanka wa kwa go go roga a sanka wa kwa ke go buletša ka mogho mongwe tlhompho modimo ga ka go fa dilo ka moka go tima tlhompho o tlo ba le bothata o tlo ba le bothata bo bogolo kudu gobane o tlo feleletša ile gore o hloya le ke bana ba gago ba nyaka lerato mo ba nyaka lerato boitshepo go wena boikokobetšo go wena o ka di kgona dilo tšeo nka di kgona ba ge o lebeletse o bo pališa ke eng gore di kgone nka nore ga ke tsebe gore tlhakatlhakano ya godimo ga dilo ka moka tše di be ke di dia be le tlhakatlhakano mohuta mang wa mana mosadi o wa gile motse wa gago a gela bana ba gago a ga lapa la geno ba geno ka moka ba lla jwale ka ge le wena o le molli dikgono mosadi o a gone modimo mongwe a tlo amogelang mosadi ka kua kgorong ya geno ntle le wo nyaka go gola moša se sengwe mosadi o dutse le wena ka ga geno a be a feleletša aga a go tšea go iša gore wena o ye go thwasa wena thwasong wa kry-a mosadi wena mosadi o le go tlogetše le kgone go thubetse lapa mosadi ya gago sepetse o no nnoši o lla o no nnoši o ne le bageno ba tlogetše tše ba beng ba di dira ba boa batla ba dula fase le wena ba go kgalema wa sebako wa ba kgalema kore o sa bakwe a gone boloi mo go wena ene ebile a gone badimo mo go wena nto e nyakega mo go wena ga jwale ka lebaka la gore kore ge ke bolela tabeng ya badimo a re bolele ke ba go thwasa a re bolela ka taba gore a o tlaiše ke badimo gore wena o itie mosadi a o tlaiše ke baloi gore wena o itie mosadi o shota nto e tee fela ya gone gore ke monna ke swanetse go tlogela jwala ke be le hlompho ke be le lerato ke tswele pele ka bophelo badimo ba gago ba kgone go go fa dimpho badimo ba gago buele ka ngaka ba kgone go go fa maele badimo ba gago buele ka ngaka ba kgone go tiisa lerato la gago ba ka se di tiise wena o se wa loka ene wa ba bona badimo a se batho ba babe ba re belege batho ba ke batswadi ba rena ba re belege batho ba ka se dumele re sokola ke na le nnete gore batswadi ba gago mo ba leng gona ba iputiša gore ngwetši ya bona e kae ka ge le wena o kgone mmotša gore bo ke go nyalela tate o bo go monyalla o diputiša gore mosadi wa ka o kae ka gore wena ko wena bo tsena le yena ka kamoreng mantšu a mang ge re kwatile ga re botse basadi ga re ya ba botse basadi nkwa ga botse ke mane ke tlo leka go gala ka mokgo nka lekang ka gona ke kwa molli wa ga borena wa mosadi a re dilo tše dintšhi mmane o llela go wena nnete mmane o ka re thuša jwang ka go thekga molli wa rena wa mosadi gore a tle a fetse a aga kgoro ya ga borena ke sante ke thome ke o wa gešo re le ke go apea o wa gešo a ke re gale re leka santse ke leke o wa gešo re maapeye ge re fetšo maapea re bona gore jwale gona re maapeye then re kgone go bolela le mosadi o nna profo ga se jwale ngwana o re bolela le yena mara ke nagana gore le kgono ke a moka o ka re o different go feta nako ela re beng re dula di-meeting o different today ke ile ka kwa kua moragong gore ga e be le dula di-meeting o ba a sa le thietše ke tseba tše ka mokana ga tšona ke dirile dinyakišišo tšaka pele ke e tla go dumelela a e tla fa le nna go ya le ka mokgwa ke mo tsebang le kgono o mpontšha e le motho e leng gore ke thereso o na le boitsholo ene boitsholo ba gage ke lebaka la gore monna ga ka dula ka gae a bona mpeto wo mosadi wa gage o tlogetšeng o thoma go gopola se sengwe o ne tlala ya letheka o ne tlala bogobe o ne bothata ba gore ga go sane wa mohlatswetšang o ka se hlatswetse ke batho ba ka next door le re ke eng diaparo o ka se hlatswetse ke batho o ne le mosadi mama banna ba bantši bano ba ba sa lemoge mosadi mama o ka motlaiša 10 years ka moka a dutse a kgotleletše mara mosadi
o fitla mo e leng gore o no ba le wena ka mo ntlong kgante mosadi o wena o tšee gore o sa go rata kgante mosadi o wa pelo a e sa le gona mo wena ene wena o gare o ka nako e o tswela pele wa motlaiša wena o gare ka nako o tswela pele wa motlaiša mogala boa gešo o ne mmereko mogolo o santšeng a tle a o bereke wa go aga mosadi wa gage le go buša lerato ga go tlo ba nto bonolo le sentše ke yena go fihla mo ke yena a santšeng a le lokiše go fihla mo mara a re lebogeng magato a tšering a gore banna mpheng maele gore gore go ne le sa se boneng sa gore go ne le nto ke e dirang ya phošo ene ke e direlang mosadi aka jwale thušo yona ke na le nneta gore wa e hloka nna ke tlo leka ka mokgong ka kgonang ka gona gore ke mo thushe ke tla le botsa gore ke fihlile kae re boneng gore re ka riang ka lebaka la gore o alla shu o nyaka thuso mmane papa go ya ka mokgo le tseba go ngwana sesia lena ka gona o thomile go nwa jwalane le mengwege mekae tšo ntate ka kapa eskeso ga gabo ke gole le gae nna re no re ge ke mo fihlela ke no fihla a enwa jwala ke tsebo re o thomile neng go ya ke before a nyala mosadi o ga a nyala mosadi o bentša ena o bjantša ena jwala ga ba bonwele magareng ga lena o be a le swara jwang mabapi le hlompho a gore no dula re a hlame hlompho yona a e gona ga nweng go ra gore taba ya go hloka hlompho ke a before a nyala mosadi yona a ya thomega ge a thomo nyala mosadi taba ya gore ga a nwele jwala a tshwenye ke taba ya before a nyala mosadi taba ya go rata basadi o imotletše ge a fetša go nyala kapa e kry-a mosadi mo tseleng a kry ntate ka kapa ge a seabe a nyala dilo tša di dirang ka thukoela re ka se di tsebe oya la tseba ke ne le bothata ba eng aowa papa ke na le bothata ba gore go ne nto nngwe e kgona go ba semelo sa motho ene ge e ka ba go phela ka maaka le go hloka hlompho ke semelo sa gage gona go ra gore go tlo ba boima gore a tla a tšhentšhe ke dumelana le wena ka kapa mara ke re a re moleke re mmone re mo emaemele rena why ke bolela so motho ga a swanela ga a swanela go dula a na nnoši ka lebaka la malwetse a itseng mmane ke so wa nkwa ke re gore ke ya kae mmane ke go kwa gabotse go duleng a nnoši kore ge motho go dula ka gaga a nnoši e ka ba kotsi go ka ba le kotsi e re e kry-yang molli wa mme wa mosadi taba e ke e bolelang wa e tseba ke re mama lebaka la mogala bo o swanetše go loka ka kgang o swanetše go itukiša yena ka kgang ene o swanetše go ya go dula fase a lebelele diphoso tše ka moka di dirileng gobane mosadi wa gage o kwele bohloko ene o kušitše ke yena ene ke yena a ka lokišang dilo tše e re ko go botse se sengwe molli wa gešo nna mo bophelong ke ile ge ke fetša go gahlana le mosadi wa ka wa mathomo ke mo rietše anniversary o ka re ga raro ga 4 ke mo rwešitše direng tša go feta tše 3 direng tša go feta tše 3 reng le ge e le gore ga o ne tšhelete o ka no reka ya 500 a ye go gapeletše gore o reke ya go tura ke tsošeletšo ya lerato ntweo ge ngwaga o fela rekela mosadi se sengwe o ka no mo rekela le ge e ka ba se sengwe le se sengwe se e leng gore a ka go gopola ka sona ke kotsi gore mosadi ya ga go dule le yena mengwage meka go se ka ba le nto botse ya go gopolang ka yona wa kwa ke re nna ke riile tše 3 ke sa ba le ditlokwatlokwana tše ke mo rietše go tšona tše e lego gore ba ka na ba mmotšiša ba re a nna mogalabi wa gago o ka mo gopola ka eng se se botse
a ka re ka sa gore le sa gore le sa gore le sa gore le sa a ka di bala mo gongwe be ke ka fela bala mara wena o dutse le mosadi wa mengwage me kae o tloga ka 2008 molli wa rena wa mme a o gopole ka letšatši le lengwe wena le mogala wa gago le no ba le tshipiletše le tiketše mo le tiketšeng gona le ile dijong a o gopole ka le lengwe la matšatši mogala wa gago a notla a phutetše se sengwenyana se se botse go ba le bolong monyana ka di-valentine a notla re a wa ka wa tali mo ke ya go leboga gane wena molli monna wena lerato le koloi ya gago ya ka gare ga lerato gante sepela bjang le ge go ne le matšatši a batho ba maratane wena gante o bereka bjang go be go ne le letšatši le ke di dirang ka ge yena a bolela gore nna a senke ke dira selo a ke tsebe gore swantse nna ke reng wena re botse gore o gopola o mo riela eng kgopolo ya ka ke gopolang ke re no be re dutse re thabile ntane ke ntšhitše ko like mo ke thabišitše ngwana wa ka ka yena kore ke rietše ngwana ka legatong la gore ke riele yena mara ke be ke ba thabiša ka moka warra potšišo e re mosadi wa gago ke eng ye o gopolang o mo direla yona ye ileng ya mo thabiša ebile a ka go gopolang ka yona yona a e gona re a leboga mmane prof ge ke bolela le wena so ke amogela o mongwe ke kry-a message ka mo go tswa go mogala bo mongwe wa ga bo lena o re ke gopela dinamba tša motse ke nyaka go bolela ke thuše monno wa gešo wa monna ka fale ke tlo le re tropi gannyane ka ba ke bolela le yena le tla mo kwa gore yena o reng a ke le kwa ga botse thank you molli wa mme go ya ka wena seo se shaile go kua gae sa ntlo ye le go gore o iagile ruri ngwaneshu o no nyaka go no bona e hwelela o itlogela o nagana go e rekiša ge o e rekiša bana ba gago ga bo bona yo ba kae ka gore o nyetše ngwaneshu malapeng a batho e re ke arabe o mongwe shu wa molli o nkgopetše gore ke mo founele goba a kry nomoro wa mose Thobela kae re gona le kae gona prof Thobela ka jele botse bile lona awa ke lona le ngaka ga borena awashi ka go tlhatola monna wa ke monna wa borena a ka nyala nna mara ke lekile go bolela le na gantši mosadi wa gago o ntlela le mmaleng mo moyeng o mfounetse a batla le ka gaka a lla ka monnong ka motsa kare a ke ne le maatla mantši a go nka solva ta monno cause monno o nyetse nna akanya mara ke tlo bolela le yena nna for myself ya ka ga thaswa ene le nna ke le ngaka ka motsa ka re mfo nto e ria mosadi le ka kua a e kgonege le nna wa ka mosadi nka se mo dire ka mokentse se ka monyang nka se mo dire so bona go le ngao le ka thasong o ile o phethalela taba tša badi o ile go lwela family ya geno mophelo bo bokaone bading ba o kgethile ba go rata ba bona mesokolo ya geno le mesakolo ya kgoro ya geno gore kwana santse ko e lokiše a ye gore wena santse o fitlhe thasong o dirile boithatelo moo a re go kwele bafa ka re shap ka boela go mogekolo ka motho a re mogekolo boletse le ena motho mfo still kwe motho bana kwe ga a kwe mfo a ne nnete ene mfo a ka se gotse nnete mfo o ba a kgona go botsa mosadi wa ga maka a re yena especially nna
ke ile motseng kae go thega motse kae wa nkwishisha e le gore nna ga ke gona go tabentšeng ke go tseba yena gore wena o ka ka nako wa nkwishisha mfo ntse sentse a dire go ntse go santse a wetse mosadi wa gage nnete cause mosadi wa gage go feditse le nna a mfa ka mo santse gore ke lwele mosadi wa gage nnete mosadi wa gage ne le botho wa nkwishisha ene mosadi wa gage mo la goreng ya gage ra mo hloka mosadi o la gore a boe gae because re lebeletse gore lapa la ka se jule ka mogolo mfo a le mosadi wa gage mo tse nnete ene a gopele mosadi wa gage tshwarelo mosadi wa gage a mo tshwarelo mosadi ra mo hloka mo la go mme Molli wa mo kwa wa bolela go fa ka mo wa mo kwa gore ba lla mama ba re ba go hloka gorong ya ga bo bona ene go ke tsa mo diphoso di dira ke baratani diphoso ka se ka tsa ratani ene diphoso sanje re le faze re di lokisha mapele o nyaka go mpotsa gore ge re ratana sanje re itiane ngaka e sakatla ngwana mo tabeng ya go itiana a go ne motho a dumelang gore le ka motho ka mo phošetša a ka gatellang tokelo ya motho mongwe a se nyakang ka nako ene a go ne motho a santse gore ge motho mongwe a sa nyake se a se nyakang go se nyake seo nna ke se nyaka santse gore nna ke tšo go wena and then le wena phele ko a kwešiša se ke ra iteana ntsoga le nyakege mo wa tseba ya go mmakatša ke gore monna o re yena sa le a tšhaba košeng yena a sepela le ngwanyana tsoko go fitlelela mo e leng gore ba shootiwa ba shoota di-picture and then ba khisana mara ba hlobotse ke dipotsiša gore na molao o tšere go mang prof le go botse mme wa lango mosadi wa gage to se nkompodise to se sona to se mme o bolela dinnete a bolela dimaka ntho longwe mme wa a isitse mo radio mme wa e bolelang mme o mpoditse ditaba tse dintši so ka tra bolela le kwa gešo le tsona tse tša gore motho o tšhabile košeng ba ya kae ke mmoditse kare ntho e riang a e right and e šale street sa bongaka fase ke ma motho ene o santse a tla phekole go wena or mosadi ya gago kare o go thasiša ka boima a shera lehea le wena a thoga ka bogare gore o kgone go phela mo leng and then o tlotlele tša mokotona stopa ditilo tse di dirang tše di nyakege ngaka ke ile ka fetša ke bolela taba ye nngwe maloba mo radiong ke re ke kgopela gore ge motho a ka bona lethwasane la ka le ne le motho wa monna a se ka le feta a ye go yena a mmotsiše gore ye o e dira go dira eng ge ba bona batho ba ba ria diphoso ba seke ba tlogela ba ba botse gobane nna ke a kgalema ka mehla le ka matšatši go swana le wo a reng ke mo kgalemile gantši le wena wa tseba gore ke mo kgalemile gantši gantši gore ditaba tše tše dintši mo kgalemile gantši from January last year o mogala jwale tabashi gone jwale le hloka mosadi gore a bue ka gae monna wala e beng e le tau ka gare ga lapa gore a wa nna ga ke sa le taua le nna ke monna o borutho ke nyaka go bona mosadi ya ka boa ka gae nka se tlhole ke sa moiša letsogo nka se tlhole ke sa motlaiša mosadi wa ka ke tlo mo swara ga botse ke tlo swara bana ga botse nka se tlhole ke sa tshwenya motho ka lebaka la gore wena o gae ke therešone le yena ke nnete ga a sanwa a sanwa mogala ga a sanwa le kgono ba ke ne le neta a ka tseba e tla re jo na ke no kwa ke ne go tsene le ga e ro a sanwa mogala tama bona wa se ke na go le santa le mo shiona prof ka mogala le tla dile msa ya speaking galon yeah go be go tsewa di report tse bana ba sekolo le December yeah mogala yo ke mo go etse tseleng ga mo tsa ka re mona ka re ke tsole thaso mo ke re mo go dia galanga wena ka re wena santse go thaso a re ke ile wana bana gae ka re mona msa ya ka mo ga kwa dileng ka wona le gore khale ba gae ba etla meeting bua wena ba bia mo bona wa se le tsene o tlo go tsa msa la speech a go mola ra gore ka re ke a go botsa se mpotse re ga nnyena dikego tse go khetšwe a sepela ya gago
a betla ga ba bua a boela mo a go nna a betla go nna re mo mfo ha mo sa lo speech tse le masenke ene nna kana go ke ne mo sentse ke go ka re bona a ke go sentse ke go ntse sentse e re go nwa le sepela ga mo sadi ara ke ne go na mela ka go fa motor tja go lo isiona go fela ka ga mo sadi ke go tlogana ga nya ga mo sadi ga ga mo sadi ga wena wa go tseba nna go sharing wena ya ka maoto ga mo sadi nna ke fetela mo ke fetela go ene ge lo re mo batla go rakota mo phone ina ka ba go collect o shitse ke le ke nna ga mo sadi ga wena wa e bo sa tsene le yena ka gore bo e kwa gore mola e a fisha monna o mosadi o tsere thuto ka moka o speech wa wena o mo shia tsile ka sra resho ka speech sa ka bua gae go sa nyala ka se motho senganya gale go wena go go boditse ga kae ke re o nyala ke go go botse prof o ne tšhelete ke ga kae go go botsa ke re o nyala nna ke a nyala sga prof ngwanno wa gesho a mo ge lo re tsimsa ja ga phosho go go kwele ene ba ke go rapela ntshi le go re like no wena bele wa bona go la nne ke re bele nnete ne msa dira mo hloka kwa gae ga re tsile gore mo tsene kae mosadi o ga ane molato felo ngaka mosadi o kiwa modimo o hloka tshireletso ya batho ba ga bo molliwa le go fa mosadi wa modimo o hloka bonnete ba gore ke thereso mogatša wa gage o fetogile ke mogatša wa nnete go botsa nnete go bile boima kudu gore mosadi wa dumele go tla mo mosadi o be a re a anya ke go kwa le lentso la monno a anya ke kwa selo go ya le ka mogwe e leng gore o be a kwele bohloko ka gona ke rapetse mosadi o ka mogong ka gonang ka re mama ke gopela gore o no ba le rena go bane re tla botswa tša maaka ra fetša re sepela le tša maaka mosadi o wa modimo go betse ke se ke nyakang go lo botsa le ba ga bo molliwa le go fa o go betse moyeng o no ba anya ka thuso ya gore ke thereso wo e le go wa gage o fetogile ga ke dumele gore a rekiše lapa le la ba le agile ga boima ba le agela bana wa le go ka fa ile go molli o re yena o fetogile rena jwale ka ge re ya ga malapa a re thušaneng go aga wo wa ga borena re mo fetošeng e be monna wa nnete wa lerato wa hlompho wa go sehlwa sa rata sekhethe a kgone go kwešiša gore mosadi wa gage o gona a rate nnete bona batho ba gabo ka moka ga ba re mosadi o ne phoso ba re wa gabo rena o ne phoso mosadi o la gane phoso le gate o gopola gore mosadi o la o fitlhile nna ge ke motsa mosadi le ke motsa le gare bja ngwana ge nya gešo ya mara ke tlo makala ka morago ba re gape motho ke makoti mo ga gaborena ke re bang ba re ke makoti ya gore o fitlhile gale mosadi e sa le monnyane molagane mara o bo ka se tsebe gore ke ngwetse bo ka re a di antongwe le nngwe ya mosadi ka ko motsong mo so mo e leng gore go bua ra mo hloka molagae a tla ga tau ya gaborena a tla ga monna gaborena wa mo kwa mama wa molli wa kwa gore mama ba go hloka ka gae palla le taba e trum o la nnete mosadi so nte sa ntse monna gaborena e dire go mbale a go tle re jonya ka maele re ka se le motho ka rogo santse re mo eletse ka nnete o ba santse gore a dume mosadi o ga a bolele nte sengwe yone mosadi o a ne mma ka mosadi o nna ga nka dula fase le lena ditaba tse mosadi o ba mpotsa tsona nne ka se bule re go ntse di mosadi o mbara dula fase nna le wena lena mosadi so o tlo ka re mosadi o ne le nnete mosadi o a chabeshetse go bolela taba a se ne bosho ba yone mosadi o a chabeshetse go lo manya go taga le tsa ba meiteile o dirile morare a no gopela tshwarelo ende na gopela gore mogekula o e ka gae mogekula le ra morapela la o rapela ke nna ke a morapela mama ke a go rapela go menagane ke a go phuna mere ke a go gopela go pele ga sephatlego sa modimo ke a go rapela bua ka gae wa ka gae magorena re go isitse ko wena ge re tlatla ko wena go nwa ka se sebaka mo re tseba wena le magorena ana santse nna re ka ena bua ka gae mama o borangwane ba gona bo malome ba gona ba tlo dula le fase lena ba mo lokisha o tlo loka o bua ka gae a o hloka molagae mo mama wa molli wa mo kwa sello sa ngwanenu ya ke nagana gore go kwele ngaka
re tlo dula fase ka morago ga lenanego le ra tla ra boledišana le yena a le ka gae ra boledišana le bagabo ra ba netefaletša gore wa bona ngwana ka setlhwa sa bethwa wa bona ngwana ka setlhwa sa tlaišwa wa bona ngwana wa go phela ga botse ka gae ra dira boetlemo ebile ra be ra sainišana fase gore monna wo o swanetše go tseba gore mosadi o swariwa ka mokgwa wa mohuta mang mosadi o ga tlo boa ka gae ke tlo make sure gore o boa a na le tšhireletšo ya go tlala seatla ke tlo leka go e kopantšha le ba go tseba go kgalema ga kudu ka gare ga lenyalo ke tlo nyaka banna ba e leng gore re hlwa re sepela re phuruputša re tsena malapa ao e lego gore a ka gare ga seemo sa go swana le se re leka go aga makgala boa ga borena o ile ga mpotša taba tše kare o wa rereša bo o swanetše go di thoma gobane o ka se tsogile o gorogile o bušitše dilo tša gago mosadi ya gago a se gona dilo tša gago di tlo senyega ka mokana ga tšona ene o tlo ba wa kry-a o kare wena mo gongwe o loile o se wa loiwa o kry o kare badimo ba go furaletše ba se ba go furalela o lahlile motho e leng gore o be ya go thekgile ke tlo kry-a nako ka boledišana le ba ka gae lenanego le le yaga ngaka ga le bapale lenanego le le yaga kudu ngaka ga le bapale ke tlo founela ba bangwe ba e leng gore be re sepela le bona moragong o tlo kwa gore lenanego le le yaga bogole bo bokae ene lenanego le le latišetša ditaba a le dule nne taba ge e le ka mokgwa o re tlo e šala morago re ya go netefatša gore ke nnete mogala bo o tlogetše jwalana ke go tseba rena gore dinyakišišo tša rena re o di sepediša ka mokgwa mohuta mang re ya go netefatša gore ke nnete mogala bo ka gare ga ntlo yela ga gona lekgarebe le lengwe le a dula go na lona ke seo ke bolelang ke re mama ga a šala a tla boa ka fale swanetše go boa go na le se sengwe se e leng gore re tloga re se berekile ka maatla re tseba gore o boela ka gae ka tšhireletšo o bona prof go eta mo tabeng yo e bolelang nna ke a tgafa ya o hlokomela gore mosadi o safe kwa gae ga fitlhe ya legatong la ngaka ya mola ya ga ke thabe thata go bona o ra a leta situation e leng gona e be ke mogala ya nta gore go kgala motho mogolo o le ngwana le nfitlhetse ma ke mmoja mo e leng gore tše ding tša tsona be se sona le go ileng ka ba di fitlhile mo situation e fitlhileng gona bolale o bona meeting o mafelo go gore le koša senotla ke meeting e leng gore mfong ka ba o attendile ke mmoditše kare ge ba sa go late haeka or phone re ntšhile re go late bona o na re ngwa go šia setokongwa le gae ako wa tse go ne le meeting and ako go pole tšatši la motlolo o mogantša ka tšhelete wena o ba mpotsa gore o kgopediwa o senko mogantša ka lift ge re ka tla tabeng ya tšhelete nkane go botša gore awa o nkano ba ke motho a sešitše mahala to 50,000 o ka e bala tšhelete ko go file go yona molli wa rena ke e kakang la ke ntši ke ntši kudu ke mo ke reng ke ile ka dula fase le yena ka mogala ke mme ya fase ke mo dudiša fase ke re a re bereke so mara nna go ya le ka mokgwa ke mmonang ke bona diphetogo tše kgolo godimo ga gage ke be ke re a re mo feng chance ya mafelelo mara godimo ga chance ye re mo fang re netefatšeng gore ngwana o wa batho nnete o šireletšegile a bona go nla le prof go bolela nnete ke sa mo spice fatlhego molli wa rena ne o fetogile thata kore like o le nne ka phošo tša gage no kore no wa bona gore batho ba le ba mo etša ka nako ela ba sa go kgasuleng ke wa bona o na noši ba kuma a hlokang kwenta gore e bana mosadi yaka banna go kae so o fetogile ke phela le tlhoko mona ka gantši ke phela le ga eta kwa lo kwa gona bula le nna mara wa ntwe e dirileng ga e ra ntwe e dirileng ga e shapa so mara ke ama wala la so tlile ke last week o tlile go nna la ka mengwa gare fo ke a go gopela nkape ga o mkhako re go khapanga o khapa go dira e are ke a tsola go gopela mosela ka bag a go ntinga e yang ka re bona la taba ba go ba go feleretse
ke mo tlo kgona go fihla go so nte re kgopela re nna mme o re godisitse rena tsa ile magore ra mo hloka mo nya a boya then go nna nna ke tshapang yona pele ga se tshaba se ntsheditse ke gore ke tlo make sure gore ka ge nna o nthasisitse prof o mfile bongaka go fihla go nna ka mosemsekile mo go sona o sanjabe in order is either gore nte no ga yang ya wrong to reporting ya yena o swanetse gore tshepisha ka gore le golle o tlile moyeng ene mo a go bapalo manane go ba shala moragwa le nna ke ba mo mara go na le ba ba shetseng manane go a morago taba ge e thomile mo re a e thoma ebile re a e fetša ke se sanetseng gore yena a se tsebe ene ga a ka tla mo a bolela maka ba tlo boa mo lenanegong ba re re be re kgopela go botsiša gore taba yela ya molluo la monna e feletše kae jale re santse re e fitlhiše mafelelong o boletše ngaka ke nagana gore o go kwele o mo kwele ga ka kang ka mokgwa a boletšeng ke mo kwele ka ditsebe tše pedi ke eng se o ka ratang go se tshepiša bana ba gago se se ka thabišang mma go bona ke rata go ba tshepiša tlhokomelo e kgolo jwale ka papa go bona o ne go ba tšea ba tle ba dule le wena ba no robala ka mogae bana ba boletše gore ba seke ba tloga kwa ba ya gae ka gore gae re tlo ba kidnapa kgaetšedi wa rereša a ke mo gore o re o rata go tšea bana ba tle ba fetše matšatši ka mola gae a mabedi a mararo le ka mo dumelela a o ne molato ke tlo go founela ka morago ga lenanego kgaetšedi yaka re tle re kwaneng ka go gahlana le baka ga geno a kere re tle re lokiše taba ye kere ya ke tla le ka be ke kgopela re go ka kgona mo gongwe o nromele difounu tša o mongwe wa gae ka morago ga lenanego le ke bolele le bona mara ke na le nnete gore mo go le bona ba ka be ba thieleditša kere ya so tšentši re tla bona gore re di bereka jwang pele re lokolola mosadi o ka mo fa mantšwa goreng a mabedi a mararo le tlo founeleng gantsi ole le tla founa go sasa goseng ka re ke tlo ba lata fo fo o le go sasa ga gona molato felo kgaetšedi yaka ya o re kgopela tshwarelo mogatšagwa kere thank you ya e tla ya le nako le matšatši kgaetšedi yaka se ka wa tshwenyega ke tla go founela furugo tšentši re tla di feleletša kere thank you re lebogile kudu go boledišana le wena molli o tekwile bang go bolela le mogatšago ka morago ka sebaka se setelele ke kwele ke thabile gore ke kwele ntšu la gage alright ngaka taba ye re tloa go ilokiša le batswadi akere re tloa go ilokiša le batswadi ke na le nneta gore re tlo e kgona go ya le ka mokgwa e leng gore molli wo wa rena wa mme o išitše moya fase ka gona gobane beke tšela tša go feta e be ke mo founela moya bo tloga o le godimo no ke lebogile kudu go boledišana le wena kere ya le nna ke a leboga lamere ko mogolo prof ke la le rage leng gore la gore no ke leboga thata ya alright motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm tlhokaina wa rena a re a leboga monna gešo go kwa ga go kwelanwe rena re ka no bolela ka mokgwa re ka bolelang batheletši ba bolela ka mokgwa ba ka bolelang family tša geno tša bolela bakgotsi ba gago ba bolela ba bo mosadi ba bolela empa mafelong a dilo ka moka the choice is yours rena re ka se go katele dinnete tša go tšhentšha gore o be se nna re nyakang gore o be sona ene remember gore go ka kgonagala gore mosadi o a ka no boela fase ka maikutlo a go swara la dula gape wa tloa motshwenya a tla go hlala gape ya kgonagala taba yeo a se taba gore go nwe le ge re bolela so
ga a buile le ge o ka se tšhentšha o tlo se tsamaye o tlo no sepela gape ene rena ga re tlo bua gape ra tle ra leka go lokiša ntwe re ilokišitšeng pele. Remember gore o na le bana ba ba swantšeng ba gole ka fase ga tlhokomelo ya gago, ba ba swantšeng ba gole ka fase ga molao wa gago. O ka se no jwala go nole jwala wa tsa mo nyatša batho ba ka moka ga bana o telela batho ba ka moka wa bona mosadi o molomo go mmona o kgopela digwara wena ene o ne mosadi. Monna gešo go tlogela maaka tlabe o sa dirile rena favor, o tlabe o sa dirile bageno favor, o tlabe o titirela wena go te kaga setho go ba motho wena o nyakang go ba yena ntle le mosadi wa gago. Taišo ga inyakege ene o ithute mo bophelong o seke wa nyaka go luza ntwe e leng gona ka ntwe e seng gona. Go ne le dilo tše dingwe di gona o di swere ka letsogo la gago, so o di swere ke tša gago, then o ka se nyake go luza ntwe o e swereng ka letsogo la gago o tshepile ye ba sa go phošetšang yona ba re tlete re gofa gape o ka se ntšhi nama ka fridging wa di lahlela tšhimong wa re wena o di nyake o tlo boa le mmutla o sa go tsoma ge dimpia tša gago di ka palela ko go swara mmutla o welala o shebile kang. E ba monna mfo o emele lapa la batswadi ba gago, o swabiša batswadi ba gago le mo ba robetšeng gona, ene o tlogele gore go no botša mosadi o gore ke mosadi ya tata go nyetše ke tata go a nyala ko wena. A ke re o ya digwareng le wena a e le tatago jwale go tla jwang gore o mmotše gore ke mosadi o nyetše ke tatago. Kgalemega monna gešo, nna ko go tsebe ke thoma go bona ba ba go tsebang ka moka ga bona ba re ba go lekile o padile. Fetoga ene o se kwa fetoga ka because of wena o nyaka gore mosadi wa boe. Fetoga go titukiša wena seng sa gago o loke o hlomphe batho, motho wa hlomphiwa wa re o ka se nyake go phela wena o sa hlomphe motho o mongwe. Maitshwaro a mabotse a motho a lota seriti sa ga bolefie ga go lliwe lenyatšwa le ya ge motho go hloka hlompho a go age motho e ba role model ya bana ba gago ra re jwale bana ba go ba no jwala ba itee basadi ba bona ba tsame ba gwara gohle mo ba re nna re banna re abetse tata go rena awa warra ene o motho wa sedimo. Prof o kry-agala kae dinomoro? Professor Moremi o kry-agala ga Matlala Ramošibo, dinomoro ke 060 959 0303. Nomoro ye nngwe ya mogala ke 079 170 9862. Re na le nomoro ye nngwe shi yona ke ya the right reverend ke o mongwe shi tšang le tšetša ena ke sala ka fa ke 072 133 6761 072 133 6761. Ba ga shura kry-agala mo la letlakaleng la Facebook go Dr. Moremi. Re a kry-agala mo la letlakaleng la rena la Facebook la Dr. Moremi. Re na le koša go sasa mabapi le tabeng ya phekolo ya go thuša ba le re ben re ba thuša be ka go feta rileng ra ba tshepiša. Re na le koša ya bona go sasa ka kua gae e tlo thoma ka 3 ya mosagare ke kgoro tše pedi di tlo phekolwa. Re tla bona gore re tšhaišana ko mang. Ke lebogile kudu go boledišana le lena mogala boa gešo yena se santšeng a ye go seria go tloga go njwale o tšea maaka wa beela ka thoko go rata sekhethe go beela ka thoko jwala bola e leng gore bo motshwentše thata maroga go nyatša o di beela ka thoko o tlo aga lapa la gago
nto golo gore santse o no ba le nnete lapa le tla ga le tla ba ga botse ke lebogile kudu le ba theeletši ba motse community radio station ba bogedi kgole le gausuri a le lebo re a leboga professor Moremi ge le nna ke leboga sebaka se o mphileng sona go tloga ka area senyana go fitlha motsotsong wa jwale ke tswile 20